Po, ma-proceed na kita. Resume. May we call the department head of the HSDO, Engineer Rolly Campillos. Okay. Good afternoon, sir. Question from the members of the committee. Sorry. Engineer Rolly, with the budget ngunyan for HSDO, ano itong lalaoman ming mahahaman kang sa indong opisina? May nailag pa ko dyan na 5 major projects na malalao man tang magigibo, mapupunan, and I hope na matapos tayo na taon. And the first one is actually the first one na ni, kan last year, EIP, di siya ka nakalaog, o di siya kabali. Since na ang trust ko niya ni Mayor Lenny na mag-acquire ng mga daga for the housing program ng city, kanila umipo ni. The acquisition of 6 hectares of land. So, yan po ang sarong sa mga major projects mi. And ang panduwa, ini pong preparation and initial site development kasi employees housing project ta sa Carolina dahil lang ta si mga employees na unyan lalo na nasilgiya sige ng follow up kay Mayor and then we are trying now to encourage si mga interested land developers para po maglaog sa proyektong ini. Pantulo po ining enrollment kang si 7 projects under CMP. Actually, ngunyang puntaon, igwa kitang tulo dati dapat na ilaog, kundi na-decline si Saro. Kaya may 2 project sites kita ngunya na under CMP program. Bigi-enroll ta. Itong Mabulo and itong Spukoy. So, next year, may 7 kitang project sites na ilalaog under CMP. Ang pag-apat po ng mga pagpa-approve na kasi mga ibang subdivision projects ta na pang approve survey ang side ng subdivision plan. And then lastly, sa mga major projects ta,
kang opisina, yun yung si partial development kang iba-ibang housing sites sa ngunyan na nasa sa moyang kinakaputa ka sa moyang opisina. Sige. Tabaka po kaya next year, makahagad kita mas dakol-dakol na pondo sa Department of Human Settlements and Urban Development. As of now po, naghahagad kitang pondo para po sa pag-develop kang si Liberty 1 and 2 sa Barangay Kararayan. Nagsurat na po kita and pinadarami na sa mga plano. Baka po, before the year ends, makabot na po ang kwartang hinahagad na para sa land development kan lugar. Okay. Before we proceed, we acknowledge the presence of Councilor Frank Mendoza. And pa-request, Engineer Herlin, baka may extra copy kadtong presentation kang for Councilor Frank, si presentation kang environment and also the presentation of the next cluster, to include Councilor Frank Mendoza. And also, may we know kung may copy ka kadtong presentation ni Mayor? Mayor. Sige, pa-request Dave na since naka-standby naman si Engineer Herlin, para kung from time to time na may babalikan duman sa presentation ni Mayor, may ma-i-plus sa screen. Engineer, duman sa presentation ni Mayor, ang sinasabing increase from your office from 3.9 kang 2025 ngunya na 2026 na sa 28.9 million. So there is a significant increase of 643% sa saindong opisina. Digdi sa LBP form number 2 nindo, ang budget lang is 15.2. So may we know from budget office kung saan nakalaag itong budget allocation for HSDO? LDF. Okay. Sige. Duman sa itong budget na to, iyon na ni ang itong nakalaag sa budget for LDF, iyon na ini itong mga babudgetan duman. Ito po sa mga infra projects po ito ang kadaklangkad to. Itong yaong duman sa LDF na to. Okay. Ini yung pig present mo, sa siya kukaanon? Office budget. Boss budget. So, iyang... Saka pa, Mr. Chair, sige. ang iba ali sa ining sa number 1 na yan, million tulos. ining number 1 na yan, actually, parte kaya, kukuha ko naman sa matitipong kong pondo sa trust fund. May pondo kita, sa trust fund, may napiding ko ng pambakaling daga. So, makatipon ako doon. Parte kaya, kukuha ko doon. As of today, pira itong trust fund sa itong trust fund na yaon sa Indo? More or less po, aabuto na siyang 9 million as of today. So, 9 million. So 30 running million. to 10 million na siya. So 30 million 30 million iyan. So si remaining sa inko kaanon. Kuya po yan, duman sa anyway, ang trust fund B, malangkaw pa man yan sa budget office remaining ay si... Kaya nga, gusto talang masusog, kung 30 million iyan, may 10 million ka mo sa trust fund, si remaining, sa inko kaanon? Maalokita lang. Sa AIP ba, iyan ang nakalaag? Iya po. Oo. Isa'y pwede magsimbag. Yeah. Po. Apparently po, ang pagpipresent ni Sir Rolly Ngunyan, si sa trust fund.
na Anyway, saro man niya sa pagkukuha ng Ayun po. source. Pero sa ngunyan po, kaming figures kung how much ang balanse kang pundo ninda na yan sa trust fund. Kaya mi din po aram kung pwedeng ko anon kung anong kulang dyan. Kaya nga, gusto sabihin, since big percent ko niyan, iyon ang planong gibuhon kang opisina. So, ang inahapot mi, sa inko ka ano ang budget. Dave? Mr. Chair, duda ko po ano na they dapat na present as is. Ninhuli ta, ito yan urulay last time, kang pigihiling si budget kang HSDO, si kaya na ma-prioritize itong improvement ka mga existing. Itong pag-acquire ng land for land banking, si sabi ni Rolly, parehas kang sinasabi niya ngunyan, dumanta hanapon sa trust fund. Pero tama, masadit duman sa pigihiling na ipa-prioritize. So si approach po kang nagbi-meeting para ma-finalize si budget. Number 1, improvement ka to mga existing sites. Kaya igwang lista ng mga programa na nakalaog sa Local Development Fund. Pandua, igwang sarong site sa Liberty na hinali duman sa budget mo niyan dahil iyon na si negotiations with national government. Si Pantulo on land banking, dahil pa na-fix, ta si Urulay, babalikan si trust fund. So, dahil mi pa po yan na-finalize hanggang ngunyan. Kumpara si existing, saka si potential, duman sa makokolect. So, ang request mi na lang po, ano yan, oversight na ilaag dyan, pero dapat mayo dyan silang banking, tadayan kabali sa budget na pig papa-approve mo yan kang executive. Mayo din po yan dyan sa document, digdi lang sa presentation nakalag. Yan specific line for land banking. Kung tama. Kaya nga, kaya kami naghahapot dahil iniling mi si total allocation for HSDO nasa 15 million. And duman sa presentation ni Mayor Lenny, inabot siyang 28.9. And then kasubago, hinapot ko si Engineer Campillos kung anong lalauman sa saindang opisina with a budget of 15.2 million. Iyan ang pig-present niya. Kaya inahapot ko kung si kakulangan na pundo, saan ko kaanon. So arin talaga itong gagastusan, itong for this year, ano lang itong lalauman na gagastusan kang sa indong opisina. Arbogan, kung i-exclude ka, di ko totally sabihin, exclude ta si acquisition dahil yun na si kasugaan sa muya. So, siguro portion kan si cost na pinlagta dyan. Ito sabihin, sasagot niya, masasabi ko na 1/3 kan si cost, na kan 30 million na yan, which is 10 million, pwede ming masabing igwang pondo from the trust fund of the office na ito ang pwedeng gamitin sa pag-acquiring property. So, sa remaining 20 million, baka po makuha ng pundo, pag-girara, madagdagan itong 10 million no? From the trust pag-girara. Pero, iyan, nasa hangin pa ito, remaining 20 million na ito. Itong 10 million, pwede po ito. Duman. Sige. Gusto sabihin kayo, Mr. Chair, parti lang ang 6 hectares na proposed acquisition mi, ang makukuha mi. Kung walo to, ay kung ano yan, so itong 2 hectares, may pundo na. Halin naman sa 10 million na available ang funds. Sige, i-disregard na yan. Sa ngunyan, sa masunod na taon, may bago ba kitang urban foresight na bubuksan? Actually po, igwa, Sain? sa ngunyan, piglalakaw mi for acquisition ining daga dyan sa parting Salunggigi, Karayan, dyan sa may Babakalunta pa? Babakalunta. Sa ngunyan po, ang nasa negotiation, nasa 1.5. So, ito pang tulong ay 4 na parsela, mga almost 2 hectares pa ito, na siguro po mga next year na o later this year. Tano dahil tayo i-consider si mga nagkabarakalta ng lote na iyon na lang to ang i-develop instead na babakal kitang bago. Kabali po itong mga dati, yan po dyan, na i-develop ta. Actually po, ito bagang enot, itong nabakaltang daga dyan sa San Felipe, itong 2.3 hectares ng property, i-develop na po yun next year.
under 4PH program. So kuwan po kita, nag-encourage kita ng mga land developers para po i-develop ito under 4PH program. Ang sultang planong i-develop itong employees housing project itong sa Carolina, igwa pong interested na developers na nagsabi sa mo na willing silang mag-invest kung di pa na kakagawa ng agreement sa bagay na yan. So yan, 2 project sites na... Kaya engineer, para simple lang, may nagdadalan kita via Facebook. Ano itong lalauman na mga gigibuhon kang sa indong opisina? Kung may bubuksan na bagong site kang Urban Poor, kung may nabakal na kitang lote, arin ang ide-develop, para kung may nagdadala na itong mga waiting duman sa applicant kang Urban Poor, ano ang lalauman ninda? Makakabali na ba sinda? Yan Yung po araw yan eh. mga araw kayo na pwede tang masimbagan. So, ang klarado pong ko yan, ang klaradong direksyon kang opisina, araw kani, pag natapos po itong ginigibo mo yan na validation and inspection, kabus pong Urban Poor sites, pati na po si informa settlements, tapos pag-review ka itong mga application, katong dati nag-apply na, pag natapos po, magkakagut ang comprehensive list kasi mga applicants po, ngunyan. So, tapos mahihiling tapos sa maging report nila kung ari man mga sites na pwede pang igwang mga loting bakante na pwedeng itapo duman sa mga aplikante ngunyan na qualified pag maging beneficiary ka programa. So, maaaraman mi po ang report na yan at the end of the year, till day patapos ang ginigibong validation ngunyan. So next year, ang maalalao man po kang mga ibang aplikante, may bubuksan po kitang bagong resettlement sites sa Naga. Inot po itong sa San Felipe, itong 2.3 hectares lang ito. And panduwa po, ining under negotiation na ngunya na daga dyan sa Barangay Carayan. So duwang po project sites yan na pwedeng bukasan. Aside from ito pong sa employees housing ta. Ito sa mga employees man ito. Duman sa 2.9 hectares sa San Felipe, 2.3 pira duman po. ang pwede, pira? 2.3. 2.3 hectares sa San Felipe, pira duman ang pwedeng maakomodar? 318 family beneficiaries 18 po. families. Okay. Duman sa employees housing, pira ang pwedeng ma-accommodate duman? Nasa, more or less po, nasa, kaya ito, tamidyo tarta ko lang ang lote duman, at so kung nasa 500 plus. So next year, may pwede kitang asahan na 800 household ang marirelocate. Ada po. Ito kaya sa Carolina, for employees lang ito. Kaya nga, although for employees ito, pero gusto sabihin, kung may 500 duman, di Okay. 500 plus 300. So mga 800 household ang magkakaigwang bagong istaran. Dagdag ko pa po ito sa Carayan, na pagpropose tang i-acquire, na nasa negotiation na mo yan. Siguro po mga 180 pa ito, plus ito pong sarong parsela pa duman na i-donate Candil Castillo family sa city na 1.4. So almost po mga around 1,000 gabos. Kaya nga gusto sabihin, para mas lalong maintindihan, for next year, may 1,000 na household ang pwedeng makarelocate. Yes. Yeah. Sige. Okay. Question from other members or from the other councilors present? Councilor Nathan. Thank you, Mr. Chairman. Ang hapot ko lang, ano itong mga beneficiaries na fully paid na sa lote, gabos na nataanin title o deed of sale duman sa nabakal nila? Engineer, si Gabos daabang nakabayad na, natawan na ng titulo? Po. Ang pagkukupo kayo ng titulo, may proseso, may mga project sites kita na dahil pa-approve ang subdivision plan. Kaya po diyan sa presentation ko, kabali po diyan sa mga papa-approve ng subdivision plan sa mga project sites ito. Kasi may mga approved survey plan na po, as in po napatituluhan na, as in po nagkuhanan din of sale si mga beneficiary na bayad na, tinautan na po si titulo sa ENDA,
So, ulo si titulo po, usually, kaya nakapangaran pa sa city. So, ginigiyahan nila sila na kung paano may transfer sa ang titulo. Kan September 30 po, nagtaon na kita, and balag po niyan December, dapat ko ta December 12, kung di dahil available si Mayor, dapat ko ta ang second batch ka to, kunya ng December 12. May- Kasi iba pa po, May na- numero ba kita kadtong bayad na tapos may numero ba kita kang natawan na ng titulo? ay igwa po, o di day mayo ako sa, kung niya, report. Pero mga out of duman sa fully paid na, pirang porsyento na duman ang natawan ng titulo. Kaya na po, nasa, si latest ko yan, review kayo, nasa 30% na ang natawan tan dito. Ang may titulo ng mga lugar. Itong 70%, anong Ito po status si iba, ka? for approval pa subdivision CAD to. Si iba kaya, may approved subdivision plan na, kung day pa na i-issue ang titulo kang ROD. For processing pa, ROD. Councilor Nathan, kung may follow Thank you. up. Matutukan ta ko ta yan na pagpapa-approve ka mga subdivision plans kasi diyan nakabase so pag-issue kang ROD katong mga titulo sa particular na mga lote-lote. So Land Management Bureau sa Legazpi saka ROD digdi. Importante yan na perming girumdumon siguro kang opisina ta otherwise baka sa paloy-haloy tang pag-release kayan haloy ng fully paid baka kaso ang abuton ta kani for breach of contract fully paid na ngayon ko si papilis ko dahil pigtatao kang gobyerno kaya kung pwedeng igwa kita kayanin sa opisina kang HDO nakatutok talaga dyan na mahidalian mga pagpapa-aprobar kang subdivision plan sa kaining pag-issue kang mga land titles sa ROD. Kung kaipuhan kang HSDO na igwang intervention ang sanggunian, maaraman mi. Raw na digdita perming dyan, karo grabe na ang pasali dyan sa ROD. Bako narog katong panahon na kang yaw si dagdig sa dit palang opisina, madali nagruluwas ang mga land titles. Ngunyan lugod na pigtaan taning area, naglagsindang ni building, igwanan sa Derning Bowl, pati ang mga private developers digdi, grabe ang nadidelay dyan sa opisinang iyan. Kaya kung siguro kay puhan na igwang intervention ng city, mapagirumdum lang dyan. Kaya importante ini sa tuya. Kwenta karibay mangkutakan, bigtaotang pabor sa inda, marikas-rikas mo na hero. Yan. Kung kay pantabi. Engineer Rolly? Hindi po. Sige. Siguro po, siguro makakatabang po itong sinabi ni Councilor Sergio sa bagay na ini. And sa parte man po ang opisina, ay ako po may kahagadan na siguro para at na siguro to, na dagdag na empleyado sa opisina para po duman sa sarong surveyor. Medyo haloy ko na po yung request, kundi day pa po na itataw sa ko. Siguro po, sa kadailan na nama pang pundo. Pero siguro po kung may makakadagdag sa mong surveyor, geodetic engineer talaga, na ma-process po kasi pag-approve ko itong mga saralit na mga project sites may baga, na pwede mga itong by administration na lang, baka po makadagdag po sa magiging output kang sa muyang opisina sa bagay na iyan, sa pagpa-approve ng subdivision. Pira ka boss, engineer, ang empleyado nindo? May 22 po kami duman na empleyado. Ang ansaro si halos sa ibang opisina nakadetail lang sa Moya. Tapos iba po may casual, may contractual saka may job order. Mayo digdig surveyor. Sa empleyado nindo, mayong surveyor. Iba po saro. Awan. Okay. Kaya ba? Permanent. Permanent siya. Okay. Councilor Gale? Mr. Chair, related man po sa hapot ni Councilor Nathan. Sir Rolly, syempre ang gusto tabagangon niya na malinig po nga ni silistahan, ma-update ta na sa mga backlog ta. Di po sa budget, sa in nagre-reflect itong efforts po para dyan? Po. Duman po yun sa
Katabang mi po sa katabang mi po diyan ang Naga City Urban Port Federation. Ang primerong step nga ni po itong pag-validate po kasi gabus mga nag-apply kung si application nila i-validate tapos si lugar kung nasa insindangon yan and kung yaong pasindangon yan sa Naga or marayo na sila. Takadak lang po siguro diyan marayo naman. Kaya po itong more than almost 6,000 applicants po kayo na nasa record me, baka po magbaba na ito pag natapos po ng validation na ito. So base po kayo duman sa mangyayaring report after the validation, duman po kami makakaigwan ng final action. Kung ano pa po magiging kadagdagan ng action base po sa pinag-report ko niyan para pagada ng budget. So gusto sabihin po kani, baka po nga niyang kulang pa para mo sa gigibo na sunod na action ni. Ang sunod mo ka action may araw ka ni. Base po duman sa magiging report, kung pira pa si kakulangan talaga na dapat simbagan ni, sumahili mo po yan. Sa niya. Pero po itong ginibo kong presentation ko niyan, kung pira pang kay Puan mi, base lang po yan sa estimated kong number of families na nangangai po based on my simple calculation. Please proceed. Mr. Chair, si Ini po, Igwa Digdiyo pong Assistance to the Naga City Urban Poor Federation, ang I understand, engineer, sinda talaga ang siging hero, ano po, on the ground, nagtatabang. Ayun. Di po, siin nag-reflect itong efforts nga ni para malimpyata itong mga backlog ta. Or yaon po duman sa office. Actually po, budget po mismo yan po ninyo. sa office ninda, piglaag si ko yan. Ini pong assistant sa Naga City Urban Poor Federation. Kabali po dyan sa Ang tinatao sa ninda. Oo, ang dakula pong maray sa budget ninda ining other MOOE ninda. Pero all the rest po see the usual office supplies expenses, ining traveling expenses 50,000 kung nagagroundwork, sufficient po ining maray para sa inda. Ang arm ko po, duman sa other MOE, duman po kinukuha si pang garo stipend kan si mga validators. Nagkapira ito, siguro po may 15 sindang validators. Sa other MOOE Oo, na. po, duman siya kinukuha. Thank you, Mr. Chair. Tama ka na. Okay, okay na po. Okay. Thank you, Councilor Gale. Councilor Frank. Salamat, Mr. Chair. Rol, may ginigibo ba kang inventory ka mga resettlement sites? Iwa dali. And garo 2 years or 3 years ago, sinakompleto nindo, tulo or anong? Sinai-submit mi na as of yesterday. Kulang na lang kaming anom na project sites. Ano mo tulog garo to? Basta kasi latest count ko kan last week, kulang kaming 12 pa. Pero garo niya na week, natapos na. Garo tulo anong pa itong kulang mi. Pero baka matapos mi niya na this day. So itong remaining na sites, makukompleto by when? Baka i-check ko lang niya na alda kung tapos na si ito para maisabit na para kumpleto na kami. So not later than sabi yung tang Wednesday next week, kompleto na. Pwede na. Ay, ina. Eyo. Si gabus na sites. Pati na itong na-acquire pa lang, kumbaga dahil pa siya develop, kabali na. Kabali na to gabus. May 60 project sites akong lista doon. Nagabus ito, ayos ko na si submission kasi mga documents. Si mga deed of sale, deed of donation, ang mga dokumentong related sa mga property, yaon sa indo o yaon sa in? Si iba, yaon sa mo. So, si yaon sa mo, katakod din naman. Ang pig-submit mo lang kaya councilor, ito bagang list kan si acquired properties ta and si name of beneficiaries, yaon duman. Tapos pira si acquisition cost, pira si selling cost ta kayo sa mga beneficiaries. So, yaon na duman. Ito submit me. How about si supporting documents, itong proof of ownership kang city? Whether donation, sale, kung ano man.
garma pa naman sa inyo ng big submit. So, pwedeng i-provide nila siguro later, ang iling ko sa document ng big submit kung naka-attach naman. Garo day ko nari sa may attachment na araw kaya. Kasi sabi sa ko, si inventory lang, kinggan si Gabos, naisabi sa kuya kung dapat isabay si support ng document ka to. At the very least, siguro dapat aram nindo kung yang sa si document, di aram nindo yang sa indo. Itong may sa indo, araman nindo kung hain. Hindi. Ayo. So sangon yan, ano aram nindo yan? Ayo. Kung ano siya ang sa indo, ano siya ang kung kiisay. Ayo. So Aram pag, yan. so pag hinanap, makukuha. Nakukuha po. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Councilor Frank. Councilor Gale. Mr. Chair, follow-up lang. Sumpay po ako sa hapot ni Councilor Frank. Sir Rolly, kato kayang nag-iikot-ikot po kami na dudumanan po mismo si lugar. Si mga tao mismo ang nagsasabi na sa mga pangangaipo, igwang mga nababanggit na day mampalan ngaya livable, mga araw kaiyan. May at least kero profile kita kang kada site na ngaya ining site na ni masasakitan, kunwari, masasakitan kita digdi magpakabit ning kuryente ta, dahil makakalaog dahil ang agihan. Ito po, kuta na naka-profile siya ning arog kaiyan baga. Igwang mga naharani sa creek, di, kuta na da ito livable, pero even then, igwang mga naka-star. Ngarig aram taang sitwasyon, so pag mahagad na sinda kang pangangaipo ninda, tubig, pailaw, etc. Aram ta kung ano itong iaabang tang suporta pa. Bako lang mismo itong si patubig, si pailaw, pati si patinam po, etc. Kung arog po kuta na kayan ang pagka-profile, kung arog kaiyan ka detalye. Mas maray po kayan, garo mas matatabangan kita kung arog kaiyan. So, totoo po yan na may mga project sites kita na may mga naging ang lugar na medyo nagdae na base duman sa ginibutang design. For example, hindi po bagang San Rafael ta, settlement site. Kamping plano mo po yan ni Councilor Sergio, maray po si plano may kaya, may subdivision na plano na tol-tol. Pero po, later na po, kanina nakaging mga taon, si ibang mga nakailista diyan, si mga partidaryos nila, nagkuya na po nagsurusuya, hanggang nakaabot po si magsurusuya, pagturturok, duman sa mga areas na dahil may napigaalo na magtugdukan. Minsan ang nagiging sistema, si Dalan, pasirin naman, medyo bako na pong base sa subdivision may. Nandayin ito na po na control kang bagay sa bagay na yan. Dahil may nakikiara minsan mga barangay politicians na pagmayong lang kami duman, iyon nag-aalaw. Pag yaw kami, napupundo. Pag bahay kami, may nag-aalaw. Kaya medyo po masakit sa... Pero po, sa ganyan po, may programa si Mayor na itong mga, lalo itong along the creek, along the river bank. So ito po, kanakaagi Sabado, kay ba ko si Atty. Ostro, nakauli po si iba duman, for example lang po ni San Rafael, na kung pwede, itong mga nag-a-aspire pa magtugdog, naran sa creek, dahil na magpadagos. Tatalagang yung mansana. So nagtanong po kami patanid. So saro lang yan po sa mga sites, tapig dumanan kan last Saturday, na kinaulay man si mga tao na, dahil na magpadagos. Hindi po, dahil man mapundo yan sa San Rafael, kundi sa iba pang mga sites. Tayingawang tapo, nagabos na project sites ta, binabasi ang paglagkan subdivision po, o pag-design kan subdivision, ito po ba ang parameters under BP 220? Gabos po si Tinampo, si Sidebook, dapat po yaon duman. Tayo mo po ang sinusunod dapat. Councilor Nathan, tapos Councilor Frank, and then Dave. Magayon si pig-point out ni Conchal Gale, dapat may malinaw kitang sa site selection criteria. Tapos, siguro bago mag-acquire, talagang naagi sa evaluation ng areang iyan, process, kung pwede ka bali sa nag-i-evaluate ka yan, nagtataon ng clearance ang opisina kang City Disaster Risk Reduction Management Office. Taigwang mga parang sa paghiling lang, parang okay lang yan. Ito pala may mga problema si rarom kang daga na data aram, pero igwang mapa na pigsusunod ang disaster office. Arinig di sa naga ang mga flood prone area, arinig di sa naga ang mga
prone sa posibleng kunyan ining ano po kan liquefaction kung maglinog. Pag kina-consider tayo sa site selection, ang bagay na yan bago mag-acquire. Tayo kita masisibot later on ng City Hall sa mga response, sa kasi ano pa man ang mga si Pig point out, si access, si pagpalalagyan ng linya ng tubig, sa kasi kuryente. Kaya baka pwedeng i-take note kang pamayo kang HSDO ng bagay. Salamat. Okay. Engineer Campillos, may simbagang kaduman kay Iyo po. Maray po itong pig point ni Councilor. And siguro po, itong pig percent kasugma baga ni Attorney, ni Engineer Tony Butor, ito po kan LiDAR mapping kasi sinaga. So, magayo po itong maray magagamit na pong maray ito dahil duman, mahirin ta. Kung halimbawa, araw kaning oran, ano ang mga lugar ang babaon? So, nahihiling po siya duman. So, kung mabagal man po kitang taga, halimbawa, hihiling ta duman kung ang dugang iyan, flood prone talaga, o kung ang lugar na yan, bakong flood prone area. Kaya po mas, kung stable ang daga. So, maray po yan. And yun po talaga ang focus na natatanda ko po, may resolution kita kato na kung mabakal kitang daga, dahil kita magbakal natin daga, duman sa mga talagang perennial na ang flooding. Takiraman sa problema pa nagkakagawa ng pagbaha. okay. Councilor Frank. Kung flooding o kaya liquefaction tapos ground subsidence sa pag-uurulayan, makakatabang dyan si Erning. Si dating head kang disaster. Ang hapot ko ki Rolly, sugpon naman sa pig-query man ni Councilor Gale, bako naman nagod sa disaster. Ang sarong site tabi rol, igo ka mo ning garo site development status, argo itong pigapot ni Councilor Gale sa Councilor Nathan. Kung sasabihin, garo na aram nindo sa sarong site, ano si kulang, ano si dapat gibuhon sa gabos na site. Igwatabi. Araw kayan. Igwatabi, sa kunyan, saro sa pagtukaw ni Mayor, saro sa sinugunan sa mo, magkaigwa ng indicators sa gabos na project sites ta. So, duman sa opisina po, may inaabot kami duman war room kung saan nakalista po dyan si gabos na project sites mi. As in, nakalista duman, ano ang mga natapos na proyekto sa lawkang site na yan? Ano pa si mga dapat gibon? Ano pa si mga ginigibo? Kasi may mga kulang pa. Yan po duman. Every month po, pinapamonitor ko kung ano po si mga naging changes duman. Kaya may po nila duman sa lawkang itong war room si status ng kada site. Ayo, nali ko tabi ito rol. Nasa sarong wall kang opisina mo nakalatag duman. Si mga detalye nakasurat duman, let's say iskinitawan, dapat simentohon, nakalagyan duman, araw kan level of detail o medyo general statements lang. Ikaw po duman, nakalag duman, compare pang linear meters ang kaipuan mong simento, nakalag duman sa lugar na to. Sa indicator na ito, mahihiliman duman. Okay. So, sa kabos na settlement site, ikaw kamong argo na plano, siyempre, igwaman ka mo ning garo development plan for each site. Ano? Kung ikaw ka mong development plan, ikaw ka mo ning plano man kung ano si mga dapat gastusan, investment program ang apod kayan. Sunod na hapot, ano ang mga bagay-bagay na nakapalaman sa shelter plan kan sa tuyang syudad? Kung baga itong plano, paano tayo iaarangat ang mga settlement areas ta? Ang trust po kuya kang opisina sa ngunyan, iniingat dito bagang si documents na dapat matapos na kang kada, ako sabihin ko, ang may sarong project site, dapat po, yaon si gabos na documents sa Samuya, na tipo mo yan, and dapat si ownership kang property, kung project kan city, na i-transfer na sa to. May mga project sites kaya kita na si ownership po, dapat totally na i-transfer sa to. So, yan po piglala kami sa ROD na matransfer na sa to. Yeah. Ang pandawa po, may mga request po ako sa City Engineer's Office pag-abot sa infra. Na halimbawa, yaon duman nakalag sa indicator na may infra pang day pa tapos, kaya po ng araw kani, so, sinuratan ko na po ang City Engineer's Office na kung pwede, gibuan POW
Dahil po siya nakaiba padigdi, dahil dahil pa man siya tapos, gabos, na nagpumpalang ako pagsunod sa enda. So, baka po later, next year na budget, baka maiba ko na po si total cost kasi gabos mga INPA projects na base po naman sa indicators. Tabi Ron, i-cut ko na in short, may masunod pa. Last question na lang, may shelter plan kitang updated? Po. Shelter plan. May kuyan po kami ngunyan. Nasa ongoing process kami pag-review kang shelter plan and may date ko tanda si date na pa urulay kami. Kaya ba po niya si Mr. Dave Bercasio sa pag-urulay para po i-reassess giraray si shelter plan na ginebo. May target completion date? Mapa po kami kuyan. Dahil pa po kami na preliminary meeting kan si team pero po may team na i-reassess ito. Siguro po ganyan na paglaog kang December, baka mapumin na po si preparatory planning kang si pag-reassess kang shelter pan giraray. Medyo nakaagi ng pirang bulan to. Okay, thank you, Sir Frank. Dave? Parehas na po katong concern. Okay. Sige. Any other queries to HSDO? So, kabali na sa atat sa opisina nindo ining bayad nihan program. Kabali tabi, Mr. Chair. May nag-avail man kainin? Last year, may siya nag-apply pero piglag ko ngunyan dahil may mga si Trasbingani po na pakusugon si Orban po at si payments kang si mga daga. So, ining Under the budget na Orban ning program. ngunyan, okay na ning. Ibali po. Okay. Ining sa housing board. Ipo, kabali. Okay. So, same man lang last year. Ining sa Urban Poor Federation na nahapot man kaniya. Ining budget na ni nahapot man ang Urban Poor Federation. Kami po si nagplano kayan and ang Kamo o kabali ang Urban Poor Federation. Sida po talaga nagplano, kabali na po sa mga pigahapot kung ano si mga dapat ilay dyan. So, saro sa mga inputs, sarong input ko po nga dyan, ito bang tungkol sa magiging pagparos ka ng validation dahil si Gunya nakaipundo, kulang. Ang sabi ko, dapat di matatapos. Kaya para sa next year po, kabali pa dyan. Sige. Ang concern ko man lang kung nahapot, mas maray na kabali nga ni ang federation sa paghaman kaining. Kasi na nga talaga mismo ang nag ko yan. Okay. Propose kang. Sige. Hinalian ning budget ang ginhawang na genyo program dahil ilalaag na lang daa sa opisina nindo. So, anong plano kang opisina kang HSDO sa ginhawang na genyo program? So, ang ginawang naging yung program kaya, Mr. Chair, ang kadaglan na tinato ng serbisyo, ito mga pagtawning housing materials assistance sa mga kasaralitan, na pwede man niya na kung ano sa budget ng opisina, tapadikit-dikit man lang yan eh. So, sabi ko, mamang problema na ilog din sa programa may, sa opisina may ang programang iyan, may saruman tao nagkakapot na pwede magkapot ka yan. Si dating chairman ka yan. Executive officer ka yan. Sa kunyan, isay na personnel nindo ang nag-handle ka ini? Si Eric Salvino. Okay. Dati man si Eric. Dati man sa yan, ang opisina yan. Ayan. Pero, pera kang pagtatao kang mga housing materials, kabali din itong pag-organize duman sa community. At the same time, pagtao ng mga napod kayan, Dayman counseling kundi pag-empower kadtong mga residente kang community. May mga community kaya sa ginhawang nagenyo na gusto ninda asa lang kaya dapat ma-empower ta, matabangan bako lang sa materials kundi pati sa pagbuhay ninda. Matabangan ta itong komunidad na mag-angat man itong pagbuhay ninda. Kaya bako man lang siya pag-distribute ng shelter assistance or housing materials. Kundi ang importante duman, matabangan ta itong komunidad kung paano sinda mag-angat. Actually po nga ni Mr. Chair, si Eric Salvino, siya baga ang focal person sa bilog ng mga HOAS sa mga informal settlements. Kaya kabali sa trabaho niya sa ang bagay na yan. Sige. Mr. Chair, may isa akong gustong idagdag. Kung pwede po, naman sa ginibubing budget, may budget kami naman sa capital outlay na 900,000 ata to. Since nahiling ko po na ito bagang sa validation kang
Naga City Urban Poor Federation, baka magkulang pong pondo, baka po pwede itong almost 400,000 duman, itao ko po sa INDA para po magamit sa validation. Okay lang sa itong Ang out of the 300 pala, mga 300,000. out of the 900,000. 900 300,000 po itao ko sa i-value sa INDA. sa Naman po sa MOE kang federation. Kung pwede po, gagamitin ko kanina sa validation, duman sa panggastos sa mga tao. nakalagdig di ihapot ko nga ning machinery and equipment 600, 1,000 po. tapos information and communication 150 and computer software 150. Kung babawasan ini yung 400, ano si magiging breakdown ta kaini? Ang kuyan po, ang kadakulaan diyan ibabakal kong RTK itong real-time kinematics na pang-survey gamit ni. Gura no. Na almost kuyan po ito 400,000 ito si Maray na klase ang estimate ko. Tapos si iba po diyan pambakal ka tong software ni mga nasa 120 ito. Plus si other po si equipment na lang, si computer na lang. Si hardware. Sige. Ipaayos na lang sa budget si paglipat. So Mga 300,000 po. Kuya, instead na 900, magiging na lang siyang 500. And then ilipat na sa MOOE kang Urban Poor 600 po, Mr. Federation. Chair. From 900 to 600 na lang. Okay. 300 sa INDA. From 900 to 600 na lang. Adi 300,000. 300 man lang. So, i-add ta sa other MOOE of Federation po. Urban Poor Federation, the 300. So, the budget of the federation now will be 1,392,400. Okay. Mas maray man na dinagdagan mong federation. Okay. Any other comment for the HSDO? Councilor Nathan? Mahapot ko lang ang opisina kung igwa kitang staff na ang trabaho parang CO, community organizer, na kamiting si mga urban poor communities, si mga beneficiaries, pig-organize, pig-mobilize, para sa iba pang programa kang gobyerno na introduce, as in, mapakinabangan maninda. Programa sa health, kadakol yan, sa nutrition, sa population control, importante yan. Dakol dyan, perming garo yan factory. Pagkatapos sa agriculture, urban gardening, maging itong tukdoan tasindang kuha na bakong garo asa na sa ng asa. Ito magtindog sa diring bitis. Ina mga opportunities, ina mga kuan. Dapat igwang nagtututok kayan. Iyan, sinasabi mo, Councilor Nathan, iyan si direction ko ta kang ginhawang na genyo. Pero iya po ta ki engineer, igwang personnel ka mong pwede dyan. Ang kangkarin pong ko yan, trabaho kan ni Mr. Eric Salvino, kuya, as a community organizer. Tapos siya po mismo ang focal person kang pagbilog ng Homeowners Association sa Naga, parte po siya kang trabaho niya. And katabang niya po dyan, ini si Mr. Wilfredo Maranyo the third, sa bagay na ini. And medyo po, may sarong po sarong team po kayan, si Eric Salvino, si Mr. Maranyo, and si Miss Malo Sambu. At si Malo Sambu kaya, dati may yan community organizer, kabali po sa team ninda, sindantulo, pinapatabang-tabang. Okay. Siguro, ako personally gusto kong mahiling sa mga relocation site, ang mga natad-natad, may mga buro vegetable, tanom sila dumana, pechay. Ikaw man kita kayan sa Kago, may urban gardening. Kaya nga, kung sabi yun, takatay up ang HSDO sa Agriculture Office, anong mga yaon na pwedeng pakinabangan kang urban poor, kung saan man siya sa Naga, na pwedeng, di ba? Uso bagayan mo yan sa Manila nga ni, nagkukul yan sa mga kuro container sana. Ano ba, talbos kamuti, dagdag na ko yan. Sa pagkakankan mga yaon dyan. Pero kay puhan, igwang malinaw na hiro ang lokal na gobyerno, ang particular ang opisina, para mapangyari yan. Okay. Thank you. Last na lang, sir.
Anong update sa 4PH program ta? So, araw po gani, ang 4-page program ta po, nagkagawa po sa ning sarupang programa, pandagdag ito ang 4-page plus program. And saro po sa pinaglalaawan tang mapupuunan tango niya na tao na maabot, hindi po sa San Felipe ta. To sinasabi ko 2.3 hectares na to under 4-page program. So bako na tungkuyan, bako na siyang lote lang. Ang Vertical na siya. Po, ang 4-page plus po kaya, bako na siyang ito lang vertical. Ngunit ang 4-page plus kaya, pwede siyang horizontal na. Ito mo, original na 4-page program, project baga, vertical ito. Ang 4-page plus, pwede siyang horizontal. So, duman sa San Felipe, pag-isip na po na garo mixed siya, pwede siyang may horizontal, pwede siyang may vertical. 4-page, saka 4-page plus, ang piniilag duman. Ngunyan po, so bago lang, natatapos pa lang si subdivision plan, pinag-ibang ko ng subdivision plan. May naghahapot na po sa itong mga developer kung paano sila malaog sa programa Can City. So, ito pong ginibong subdivision plan, kasubago lang natapos, ipapadara ko po sa inyo para po pag-adalan na kung paano sila pwede maglaog sa programa yun sa syudad under 4PH program na yan. Sige. Okay. Thank you, engineer. So, mawalos po sa HSDO. So, we proceed to the next cluster. For the educated and empowered Nagueño cluster, Sir Nani Soron, we acknowledge the head of ESO to present for the educated and empowered Nagueño cluster. Maray na hapon, Mr. Chair, and to all the members of the Committee on Appropriation and all the city councilors present. Sa pag-iriba ko po sa educated and empowered Nagueños cluster, yaon po dyan si Dr. Magno Conag Jr. kang City College of Naga, si Ma'am Joanne Brice Zara kang ECCDO, si Sir Rico Binluan kang Raul Isroco Library, si Ma'am Weng Balisnomo kang Bicol Science and Technology Centrum. So, nasugo po ko kang sa kong pag-iriba na iyo ang mag-report po kang 2026 annual budget kang Educated and Empowered Nagueños Cluster. Pasalamatan ko po bago sa pagpuon ang NCPC, si Kaibahan Mi, ang chairperson po kang Educated and Empowered Nagueños Cluster, si Mr. Benedict Diaz sa pagtabang samo sa pag-asikaso, pagpakaray kang mga programs, projects, and activities kang mga opisina po. Ikat ko lang. From the CMO, i-request si head kang BSTC para mayo kong nahiling na yaon ko niyan. Sige. Para dire-diretso kita. Please proceed. Okay, next slide please. So, under the 2028 finish lines of our City Mayor, Mayor Lenny, may Vision 4 po dyan na itong healthy and educated Nagueños with decent homes. So, number 1 po kami dyan, ang desired outcome po, ang educated and empowered Nagueños cluster. Iyo po ang pinauswag na learning outcomes para sa mga aki asin jóvenes kang Naga. So, iyo po yan ang direction kang Samuyang cluster. Asin iyo po yan, dyan man po nakaangkla si mga programa kang Samuyang mga programa mi po, si mga programs, projects, and activities kang kanya-kanyang opisina po under this cluster. So, ini po ni si comparative budget me from year 2025 to 2026. So, you will notice po na may kadaklan po, nakagabos, naglangkaw si budget me. Ang ESO po from 17.5 million, nasa 49.24 million na po siya. So, may 31.686 million na increase. Ang CSWD, ECCD, from 4.75 million to 8.08 million, may 3.33 million na increase. Ang City College of Naga, 16.099 to 32.39, may 16.2921
million na increase. Ang BSTC, 3.69 to 5.96, may 2.27 million na increase. And ang Raul S. Rocco Library may from 5.841 to 6.692. So, may increase pong 851,000. Under the Education Scholarships and Sports Office, ang vision mi po is improve access to basic and specialized services. So, ano po ta basic and specialized services, pagkikater mi po si mga programa, sin pigsusuportahan ta si mga programa from kindergarten to grade 12 of the Department of Education, Naga City Division. Pwera po kayan, siyempre sipuon po kayan, si pagsuporta po sa programa kang Early Childhood Care and Development Office na chargeable man po under the Special Education Fund. Sa deliverables mi po, support for public schools education and sports programs. So, duwa po yan. Ang target po, permi kaya, asin ang objeto kang DepEd Naga, yung ang holistic development kang mga aki. Kaya si academic and sports program po perming nagsasabay-sabay sa departamento kang edukasyon. Pangadua po si scholarships program management. So uwa po kita magkapirang ordinansa sa syudad. May Nagas Tertiary Scholarship Program, may Medical Scholarship Program, as in may bago pong ordinansa na authored by Councilor Frank Mendoza, ito pong Balik Eskwela Program. So, dagdag po yan sa ipigi-implementar na programa kang opisina, and the sports management, the management of the programs, projects, and activities and sports. Pangadua po, si pinaka-importante, itong improve learning for Nagas children and youth. Pinauswag na learning outcomes para sa mga kaakian and hobbiness kang Naga. Sa ngunyan po, ini po si presenting mga empleyado na nagtatrabaho po sa ESO. May anong po kaming permanent, may 10 casual, ang job order po 10. Ang tulo po kayan, yaon sa Naga City Children's Home, mga locally funded teacher po sinda. And ang saro po nasa Educare Center kang sa Longgigi, Educare Center. Ang anong po yaon sa opisina sa ESO. And may 13 pong contract of service. Ang contract of service po, iyo po ni si mga LGU trainers. Ano po, si mga sports trainers po kang opisina. So all in all po, nasa 39 po ang personnel po kang ESO. So, the budget for the budget comparison of the Education Scholarships and Sports Office, in the year 2025, sa PSME po 7.755 million, naglanggaw po siya to 7.805 million in the year 2026. Ang MOEME po, from 9.807 million, naglangkaw po siya to 10.993 million. Kang last year po, mapo kami ning, angunya na taon po, mayo kami ning budget for capital outlay, pero sa 2026, nahiling mi po, kinakaipuhan na po na magbakal ng bagong sakayan ang samuyang opisina. Dahil 11 years naman po si L300 service vehicle mi and maki-maintenance ng maray. Daog na po ang syudad kung magpaparagastusan ta ang maintenance ninda. Kung minsan nga po nagsasadiri na kung gastos man para sa pagpa-repair. Mga minor repair man lang po kang service vehicle para po magdalagan siya. So piglaganan mi po 1.45 million para makabakal man po kami ng maray na klase na sakayan. So kung mahiling po nindo, from 17 million, naging 20.249 million na po ang samuyang budget for 2026. Pero po duman sa summary, kung mahiling po nindo duman, nasa 30 million plus si increase me. Pero mahiling po nindo dyan sa actual, dahil po kaya kadyang kabali itong budget for scholarship program na nasa LDF,
itong 25 million under the Nagas Tertiary Scholarship Program, the 5 million for the Balik Eskwela Program Ordinance, and the 4 million for the Queen Program, rice distribution. So, iyo po yan si kulang dyan, dahil nasa LDF po siya. So, nasugo po kami, ang instruction po sa mo, ang ilaag lang dapat reflect sa samuyang presentation itong actual budget po na nasa LBP form number 4 para po baka maribong. So, iyo po ni si actual budget na nasa LBP form number 4 kang samuyang opisina. Pagkabus mo po yan may increase. So, iyon na po yan as discussed duman sa budget comparison. Next slide. Ini po si mga programa na pigihiling mi makakatabang para maano ta si vision, si desired outcome 4.1, pinauswag na learning outcomes for Nagas children and youth. Primero po, ining Nagas Tertiary Scholarship Program, ang outcome indicator po kayan, siyempre bako lang na si mga qualified scholars kang city, mailaog ta sa programa, kundi mai-employo ta po, matabangan na 100% employment rate of city scholars who graduated under the program. Nagpapatabang na po kami sa opisina ni Doc Conag para sa tracer study system, uwa po kaya sindang pigagamit ng tracer study system na makuami kung hain sa inangunyan po si mga city scholars, kung saan na po sila nagtatrabaho ngunyan dahil sa ngunyan po mayo kami kayan. So, Doc, may utang ka po sa ko. Nag-iyo ka na kayan, Doc. Pangalawa po, ining Quality Universal Education Empowerment in Naga. Ang objeto po kanina, itong all school-age children of Queen beneficiaries are enrolled in public schools. Uga po kita kaniyo ning sa tabang po kang barangay literacy workers, ang 27 barangay po may pigsararo kitang barangay literacy workers. Nagkakandak po yan ng household survey mapping na identify ta po diyan si mga estudyante na pinapakralasi kan sa indang mga magurang. As in trabaho po ninda na i-encourage si mga magurang na pakralasiyon si mga aki. So piglalaog ta po sinda as beneficiaries kang Queen program. Pangadua po sa sports, ino pong Inter-Barangay Sports Festival and Inter-Clubs, Champs, and Invitational Tournament. So nasa 2.749 million po ang budget na dyan. Ang outcome indicator ta po dyan, siyempre, improve the participation rate of students and student athletes na mag-enroll po, maging parte kang mga programa kang syudad. Pangadua, si Healthy Nagueños, Healthy City Hall Employees, sa CHAMPS, na dapat may physical activity po sinda, may sports activity para ma-maintain po na maging physically fit po ang satuyang mga empleyado igdi sa City Hall. Taaram taman po na pag physically fit, mentally fit, ang satuyang mga empleyado mas magaganahan sindang magtrabaho, mas magiging produktibo sindang empleyado kan sa tuyang syudad. Next is the Sports Caravan and Inter-School Olympics. Sitabang ta po ni sa DepEd Naga na si mga LGU trainers po nagbabara-barangay, bibisita sa mga eskwelahan para maka-identify po kita ni mga talents na magiging part kang mga development pool and training pool kang sa tuyang mga LGU trainers na digdi po nagkukuha kang si mga nagka-qualify sa city meet, regional meet, and Palarong Bicol, Palarong Pambansa, and Batang Pinoy Games. So ang target po dyan, 100% of Naga City athletes are provided with standard sports equipment and facilities. Next slide, please. For the Early Childhood Care and Development Division Office, ang vision po nila is the provision of excellent learning foundation to Nagueño children through the enriched Montessori approach to early education and development. Deliverables for the 2028 finish lines
expansion or strengthening of educator centers, institutionalization of ITED program, inclusive early education, special needs support, capacity building in resource-based management and partnerships, and community engagement. Next slide. Ang SCCDDO po may 10 permanent, may 2 casual, may 2 job order, and contract of service po is 88. Ini pong contract of service, iyo po ni si mga educator teachers na nagsasahod po under the Special Education Fund. No po. So, nasa 102 po gabos ang personnel ninda. Budget comparison for 2025 and 2026, may increase po sinda sa PS, MOE, and ang total increase po is more than 3 million from 4.75 to 8.08 million. Iyon na po ini si detalye, PS 1.35, 6.73, no capital outlay for a total budget of 8.08 million. So ini po si mga pandigmang programa kang ECC-DDO. Dakulon po yan, pero pinili ta lang po na itong si importanteng programa na talagang matabang para po duman sa improved learning outcome of Nagas children. Inot po ini si ITED 0 to 4 years old po ni na ito pong mga toddlers matabangan na. So kaipuhan po igdi si training sa mga maestra na mag-handle po kang mga infant and toddlers for their early development. So ang outcome indicator po kani is the improved participation rate of educare students. Si enrollment. Dahil 3 to 4 years old po, baga pigi-cater na ninda, pig-accept na po na magklase na sa satuyang educare centers. Next is the parental education and training program, conduct of parent effectiveness service, seminars for educare parents aligned with the SWD's modules. Iyo po ni sisaro sa programa kang ECDD na pinaka-importante na tatabangan ang satuyang mga magurang na bako lang si importansya kang pagpapaklase kang mga aki sa pagpapa-enroll sa educare center kang mga aki, kundi si pagtabang sa mga aki na maging mas matibay pa po sinda. Si after school support, si suporta habang nasa harong si mga aki. Including the support and the intervention po pag sa nutritional status po ng mga aki. Kung mga feeding program po si mga aki, dapat po na natututukan man as natatabangan na maray kang mga parents. Pangatulo po, ining provision of learning and development support through donations to ECCD beneficiaries, the eQueen program. Ordinansa po ini, kundi po kung napapasala, ang author po kani si Councilor Elmer Baldimoro, na tinatabangan ta po si mga Queen beneficiaries under the educare program na matawan po ni mga school supplies, learning kits, worksheets na nagagamit po nila sa pang-aral daw po nilang pagklase. Next slide please. The City College of Naga, ang vision po as Bicol Center of Education, Arts, History, and Culture, and Sports Development. And ang deliverables po ninda, accessible tertiary education services, and success is measured by high graduation rates, improve licensure exam passers rates, and the percentage of graduates employed within 1 year. So, uga pong data, may datos po ang City College of Naga na monitor po ninda si status kansa ng mga graduates sa City College of Naga. Kasing kung hain sa ina po ini nag-i-employo. Next slide. So ino po ang number of personnel? Permanent 8, casual 4, may pong job order, contract of service 17, total number of personnel is 29.
budget comparison of the CCN from 2025, ang PS po ninda may increase to 11.38 million. Ang MOE nag-increase po from 4.4 to 7 million. Ang capital outlay from 600 0.6. Nag-decrease. Bako po ning increase. Decrease. Dapat Decrease. baka 60,000 lang po 'yan. 600, ano po naging 400? 0.6. Decrease po ni. Ano, Decrease. sorry po. At typographical error. So, ang total po is from 16.1 million to 18.78 million. So ini po si detailed budget kang CCN, same as from the last slide na explain na po. Iyo man po ini ang mga programs, projects and activities ninda. Tertiary education services, free tuition law implementation project, development improvement of academic facilities, computer labs and library, outcome indicator, increase enrollment, improve passing rate, and increase licensure exam passers. Iyo po ni ang objective po kani yung PPA number 1. Next is technical vocational education and training. Ang activity is industry linkage and placement program for graduating students. Same budget po, 1.680 million. Ang outcome indicator, increase enrollment, increase in the licensure exam passers, and sustainable growth of the City College of Naga when it comes to enrollment and passing rate. Next is the research extension and student affiliation. 100,000. Dati po, 200,000 po lang ini. Si Inot po kani, kumahiling po nito siya, baka po sa submitted na printed na slides, 200. Nasa 100,000 lang po ni. Sorry po for the typographical error. So, same po. Strengthening and sustainable growth of the operations of the City College of Naga, increase in the enrollment, and improve passing rate for the licensure examination for the courses they are offering for the students. For the Bicol Science and Technology Centrum, Bicol Center of Education, Arts, History, and Culture and Sports Development is their vision. And the deliverables, as the BSTC aligns with Vision for Educated Nagueños, BSTC functions as a non-formal learning hub. Po, kung ang mga estudyante po formal education inside the classroom, ang nagraralaog po sa BSTC na kakaputa na ma-manipulate, nahihiling po ninda si mga exhibits, nasa 40 exhibits po yan na nasa Science Centrum. So, ang sinusupply po kani is non-formal learning sa mga bisita, lalo na po sa mga estudyante. The BSTC cultivates a more scientifically literate population by 2028. Ang number of personnel po, permanent, tulo, job order 0, so total 4. Iyo po. 4 lang po sila dyan, pero nakulon pong pigikater nindang kliyente. Budget comparison for 2025 and 2026. Ano nita? Decrease. Ayo po. Pig-edit mo na po yan, Mama Pe. Okay, sige. So, iyo na po inita. Ang nag-edit po kani ang City Budget Office na. Decrease po talaga yan, Mama Pe. Okay, sige po.
Pero po sa ano ta po budget comparison duman sa inot na slide, ano siya, increase siya. Ayan, decrease na, okay. So, naglangkaw lang po sinda sa PS and PMOE. So, si decrease po, digdi mamape is sa ano, sa capital outlay, iyo po, mayo na po ng capital outlay for the year 2026. Sa 2025, ugwa. Opo. Ang problema po kaya sa BSTC, dahil dahil pa formally na to turn over kang DOST po si galleries. So dahil pa po kita pwede mag-introduce ng repair, improvement of the exhibits dahil dahil pa po formally turned over sa city. So may prohibition po from the City Accounting Office for the BSTC to conduct or implement repair and improvement works. So diyan po kaya ang kinukuha sa capital outlay. Iyon na po ni na-discuss na si ano, ang dito, iyon po ni ang ano ninda, ang PPAs. First is the arranging a group tour, ano po, online or face-to-face scheduling ng mga group tour. May nagdyan po mga representative from school na nagpapa-schedule and ugwaman pong nag-online, nag-avail kang online scheduling of group tour. Second is the viewing and interactive exhibits at the BSTC with PWD-friendly services and DOST Starbooks for related study and research. Ini pong DOST Starbooks, donated man po ni kang DOST. May DOST Starbooks kiosk po sinda dyan sa laog na ini po pigme-maintain kang DOST na ang mga related literature and topics ano po downloaded directly from the National Museum. So iyo po yan ang kahalagahan kanina. Ang mga mga estudyante, even the professionals na nagkakandak ng research, pwede po mag-avail po kang programang iyan. Next is the Raul S. Rocco Library. The vision is responsible for providing equitable access to information, promoting literacy, and preserving cultural heritage for the benefit of the public. Deliverables aligned to 2028 finish line to be the principal depository of organized information and culture and research in the Bicol region. An informed, literate, and cultural aware community empowered through accessible information and learning resources. Sa ngunyan po, sabi ni Sir Rico, last month, nasa 7,900 si visitors kang Raul S. Rocco Library. Ano po? Na-break ninda si 2024 na, the entire 2024 nasa 7,000. Ngunyan, 1 month lang, na-break na ninda si number of visitors na nagbisita. So, mahiling ta po si tulos si naging epekto kang si magayon na programa pong pig-implement kang sa tuyang padangat na alkalde ni Ma'am Lenny as pig-implementar po kang opisina na Sir Rico Binluan. So mahiling ta po kung gurano talaga ka-importante ang sarong library po sa sarong syudad, sa sarong munisipyo or na para po sa mga kaakian. Ang number of personnel is permanent po 5, casual 2, job order 5, contract of service 0. So total 13 personnel. Nagre-request po si Sir Rico na madagdagan po ang staff ninda kulang man po. Siguro yan ano po yan ni Sir Rico, ilalabi. Next, the budget comparison from 5.841 million to 6.692 million. Ang nawara lang pong budget sa India is from capital outlay in the year 2025. Next. So yun na po yan, detalyado na po yan duman sa last slide.
iyo po ni si mga programs project and activities kang Raul S. Rocco Library, upgrading of library reference services, collection development and online services, outcome indicator, accessible, satisfied readers, growing information opportunities for Nagueños. Next, continuous library linkages through Nagalinks project to Tinago Central, Calawag, and Absedi Elementary School. Uga po sindang mga pilot library na i-introduce, pig-establish sa mga eskwelahan sa public school igdi sa satuyang syudad. Na uga pa ngani po sinda sa Pakul, Sir Rico, may uga pa sinda, may uga po sinda sa Pakul Elementary School. So outcome indicator, more engaged, accessible, relevant, satisfying, growing clients and services. Last is mobile library services, naglilibot po. Ang sarap po ni sa magayon na programa kang Raul S. Rocco Library, may mobile library services po sila nagrelibot sa mga public schools and barangays po kan sa tuyang syudad. Recommended action, yun po ini is the approval of the 2026 annual budget of all offices under the Educated and Empowered Nagueños Cluster. Salamat po, Diyos mabalos. So we proceed, diretso na kita sa ESO. Okay. ESO, page 147. Question from the members of the committee. Ms. BJ. Mr. Chair, I understand na si office po, it says Education, Scholarship, and Sports Office. Pero sir, do you have any programs also or initiatives for music and arts na related? Kasi po, I mean, I understand kung puro sports tayo, kasi part yun ng mandate ng office. But aside from sports, kasi we also have music and arts. And there are also groups from the academy, from the schools na nagpa-participate, yung mga bands, yung mga singing competition, dancing competition, painting, etc. Anything and everything related to arts and music. Sa sports po, we are providing them our awards, prizes. Pero pagdating po sa music or sa arts, ang tinatauta lang po, certificates, posting, commendation, that's it. Baka po, they are also equally, equal naman po sindandoa kasi there are students who are not into sports but they are into arts and music. So parang magkaiba lang si level on physical siguro, pero pagdating po sa drive, pareho rin lang naman. So baka po pwedeng magkaugad din ng initiative for arts and music. Opo. Sir Nani. Di ko lang aram, Mr. Chair, kung kabali po ini sa programa kang Arts and Culture Office. Pero ano po, kung sa school level po kaya, under the SEF, uga po dyaning budget for MAPE, Music, Arts, Physical Education, and Health. So uga po man pigtatao dyan ng mga assistants under the item of MAPE para duman po sa mga nag-excel sa music and arts. In fact, pag nagdadayo po sinda sa ibang region, ibang competition po igdi sa Pilipinas. Uga pa nga ni po pig-assist ang city na join sa mga competition outside the country. Tatawan po yan ng assistance kang city. Pero charge po yan sa special education fund. Dahil school level po siya. Allowed man po yan. Na duman niyang kinukuha. Pag digdita pa po kaya kinuha sa general fund, baka ma-deplete naman si budget kang opisina because it is allowed to be charged under the special education fund. Dumanta lang po siya charge. Day milang po kaya reflect igdi itong budget for under SEF dahil ang nagdi-determine po kaya kang mga programa, mga priorities
and the allocation of funding ang Naga City School Board. Pero kung sa hapot po na may pigtatao po kitang assistance, incentives, so ba po kitang pigtatao? Okay, thank you. Any other question? Kung habang naghahalat kitang question sa iba, Sir Nani, sa 25 million budget for scholarship, pero sa ngunyan pero ang scholar ta? Nasa 800 po si full tuition fee. Itong tuition fee po ang binabayadan ta. Dahil po diyang kabali sinasa tatawan ta pa ng educational assistance, educational financial assistance. So ining scholarship fund, included pa digdi itong educational assistance? Yes po, kabali pa po dyan. Pati nga ni po itong medical, dahil po siyang separate funding, dyan tama mo po pigcha-charge. Sa medical, nakapira ng scholar kita? May 4 na po kitang naging city scholar. Isisaro po, graduate na. Doktor na? Ayo po, ma-serve na po siya sa Naga City General Hospital. Dahil may ano po siya, nasa ordinansa po na dapat mag-servisyo po siya muna digdi sa city bago siya garo bako man pambayad kundi garo si return of service. Okay. Nasa ordinansa man po yan. So si Tulo po nagkaklase pa sa Bicol University. Ang Queen program, piglaag na siya, instead sa budget nindo, linaag na siya sa LDF. Iyo po, LDF. Okay. So, itong expenses sa Queen, pwedeng ma-charge gabo sa LDF? Si ano lang po ito, Mr. Chair, ito lang tong sa Queen Rice Distribution. Si other expenses, si itong subsidy ta sa school, saan siya ko paano? Ano po to? SEF po. SEF man. Magwaman po kitang separate na budget po duman. So itong budget sa Queen na nakalaag sa LDF, si sa rice distribution lang ito. Iyo po. Itong subsidy sa mga school fees charge sa SEF. Yes po. Graduation expenses, recognition, laboratory fee, si payment na po sa utility workers, security guards. Itong ko yan, itong test paper materials. Po, learning materials. Pati including itong mga graduation expenses. Iyo po. Nasa SEF po ito. Kabali pa ba itong batch memorial, graduate itong memorial, may igaw pa kita tinataw? Kuyan po, ang ginibo may po kaning taon na ini, ano na lang po ito na garo school supplies, garo school equipment, pina-convert mi lang po sa eskwelahan. Dahil mapagal po ito kung magpaparabakal po kami ng iriba-ibang ang naging strategy namin na po para po sararuan si procurement, tapos maging fair si pagtao po ng mga assistant sa eskwelahan. Pigkaulay mi po si Presidente kang Public Elementary School Principals Association and Public Secondary Schools Principals Association. Sinda po si nag-decide kung ano si papadalaga ng kang class memorial and graduation assistance and recognition assistance. So tinipunta po ito, and ang naging decision po ninda, purchase ng printer, school chairs. Di ba naman itong mga nailingtang mga mayo na po ito. Memorial? Okay. Dahil na po ito. Sinda, maraming po ito na sinda na nag-decide. So itong other expenses kang Queen, itong mga activities, say na siya? Ay dumana po siya malawag sa itong 4 million. Sobraman po ito, nasa 3.6, 3.7 man lang po nagagastos na. Okay. Si 300,000 na remaining po dumantaman po ito pwedeng ikarga. Sige. Paano may separate pang account for ESO Sports? Saan siya gagamitin? Diyan po sa Sports Caravan and Enter School Olympics. Sports Caravan. Oo. Sinuway pa siya sa account kang ESO? Dahil ko po aram
tabang ako kay Ma'am Emmy pag-explain. Ay baga, bakong ang ESO, ano to? Education, Scholarship, and Sports Office. Ano ta, nagsuway pa kitang account for ESO Sports. Tano day na lang linaagabo sa ESO. Dati na kaya yan, Mr. Chair, account na yan. Oo, dati na po. Dati Dati na. na po yan. Okay. Haloy na po yan. Sige. Oo. Pwede man pong isa lang na lang. Hindi ko nahihiling. Ang aram ko lang, may suway na sports, CMO. Pero, Dati na po yan. Yan, Kaya ESO. gigibuhan mo man po yan ng suway na PPMP sa Ah. Work and Financial Plan. sige. Kung dati na yan, Oo. inapot ko lang kung taano nakasuway. Ano. Okay. Questions? Miss BJ? Lagay po kasi digdi sa ano nindo na internet subscription na 36,000. Day po kamo covered kang ano, yung sa IT na internet? Or anong internet subscription po ini? Suway po kaya ang building may Mr. Chair, kaya may suway po kaming subscription talaga. Di po siya pwedeng garo if mai-provide ni IT. Itong malaganan po kamo dumaning internet service. Ano na po yan? Pigpakiulay na po Harayo yan. na sinda kaya. Ang opisina ninda yan sa Civic Center. Nasa Civic Center. Dahil nahagop kang internet talig di. Oo. Kaya po, iyo po yan sinaging desisyon kang ITO. Nag-third party na lang kayo. Nag-third party na lang po. Thank you po. Okay, thank you. Ma'am Gay, Councilor Gail. Yes, Mr. Chair, mahapot lang po ako kaining sa other MOOE. Ano itong mga nakalaog po digdiyo? Ini pong 5.6 Five. sa other MOOE po, under ESO. Other MOE po. Apo. Diyan po, Mr. Chair, picture charge may man si mga supplies and materials, other purchase of sports equipment, other supplies po kang opisina, and repair po kang mga damage na mga tables, and repair po kang aircon and other other necessary expenses na sa kunyan po kaya Mr. Chair, dahil may pa napapainalize si PPMPMI, pero para po may idea ang committee, iyo po yan si pigdadalaganan kang under MOEMI. So overlap po siya, Mr. Chair. Kasi kung sinasabi na for supplies, repair, igwa ng dati under MOOE. Ini po, Sir Nani, sa number 12, other MOE. Ang amount niya po, 5.641 plus million. Ini pong Yan po mismo sa pinaka budget nindo. sunod po igdi sa donation, other maintenance, Opo, ang and donations po, zero po. zero talaga po siya. Sunod ko po siyang hapot.
Susunod po sa donations, other MOE, Ayun, 5.6. 5,641,353. Igdi po, Mr. Chair, yaon po igdi naka-charge itong sports program na 2.749 million, yung Inter-Barangay Sports Festival, Inter-Clubs, Champs, and Invitational Tournament. Mga purchase po kaya ni Mr. Chair kang mga sports supplies and equipment na ginagamit na sa Inter-Barangay, including uniform, officiating fee. Yaon man po igdiyo, Mr. Chair, sa sa 5.641 million. Information system. Diyan po yan diyan po yan nakakargaman. Okay po. So, ano po ang pinaka-sports program ta? Ito pong apart from nagtatao kitang sports equipment. Kasi sa hiling ko, bako siyang program. Mas assistance siya. Igwa po kaya mga Inter-Barangay Sports Apo, Fest. Oo, pero pag sabi mo Inter-Barangay Sports Fest in itself, garo siya event, garo siya activity. Pero sa inaghahali po duman si program. Garo last year garo ini naman Sir Nani si hapot ko na mas into sports events ang nahihiling ko kasi baka igwaman kaya lang day po nag-a-appear digdi. Mas sports events ang natatawanan tang maray na tutok pero si program itself di siya lutang na lutang po. Ang focus na po ngunyan as instructed by Ma'am Lenny, itong grassroots sports. So kaya po ini yung mga inter-barangay sports events, inter-clubs, and invitational tournament, diyan na po yan mapokus sa grassroots sports program. So saro lang po na component kaya ining inter-barangay. Sa inter-barangay po kaya, nasa 15 to 16 events po yan. Bako lang po, dahil lang po kita nagko-concentrate dyan sa basketball, volleyball. Oo, So, dawa po, Sir Nani, pag-discuss mo, mas ang tutok ta talaga duman sa events. Pero ano nangyayari sa mga athletes ta along the way? So pag sinabi mong grassroots sports program, ano ang ibig sabihin ka iyan? Na ang lens na ginagamit ta, di kita, pati sa pagtaramta, bako si sports ang inuulayan, kundi si mga athletes. Ito po, kutaan ang hinahanap ko, digdiyo. Mas ang programa, garot, pigtutukar ta si mga pakawat ta. Kaya, dakol kitang efforts and budget for equipments. Pero ito pong sa development talaga kang athletes ta. Garot kaya sa iling ko, dahil man ako into sports, di ako nagdako lang, nagkakawat. Pero igwa kami pong sports psychology, nasabi ko, magayuno na maray na pwede tang i-incorporate kasi it goes beyond training. Na itong ang mga athletes ta, di ita lang nangihiling nagpaparalangoy, nagpapara-dribble, pero natututukan talaga sinda, si development ninda, duman sa craft na matibay sinda. I believe ang ESO dapat mas program ko ta na rather than nagpaparatao kitang equipments. Tuloy ang tao, baka ang impression sa to solicitan ning equipments. So ito po ko ta na I understand aram ta itong thrust ni Mayor na grassroots sports program. So kuta na grassroots sports program din talaga ang Opo. nagluluwas sa mga PPAs. Apo. Ang ano po,
Sa ngunyan po, pasubmit mi na si mga LGU trainers ning budget proposal ninda. And duman po, maliwanag man na si direksyon, si pagkonduser ning mga sports caravan. Sa sports caravan po kaya, diyan mo ma-encourage si mga aki na mag-enroll sa sports. Pangalawa, si talent identification po. Ma-identify ta na dyan si mga aki. Si mga potential athletes po, mailalaog ta na sinda duman sa training pool. So iyo po yan si stage by stage na susunod tang proseso. And pag qualified na po sinda magbali sa mga sports tournament, diyan na po malawag ang Inter-School Olympics. By event man po yan, makompete na sinda diyan, makompete na sinda sa interbarangay. And pag na sinda, nag-qualify na sinda, higher level of competition, city meet, regional meet, palarong pambansa. So iyo po yan si stage by stage na na proseso. So ito po kaya mga sports equipment, dito man po ito Mr. Chair pinapanao. Naka standby po ito sa ang nag-handle po kayan si mga LGU trainers naman. Dahil man po pwede na after kang sarong gamit, mabakal na naman bago dahil magastusin po yan. Huwag po kayo mga sports equipment na up to 3 to 4 or 5 times pwede mong gamitin sa sports equipment. Araw po ka mga uniform sa pinchak silat, si mga archer, bow and arrow, perang beses pwede mo po yan magamit. So kung sa maray po ito ma'am na sa sports psychology po kaya, yan po talaga diyan si Inot, si pag-identify mo na si talents. Pangalawa, kung potential yan, dapat ilawag mo sa training pool. Tapos po, dapat nga po, uwa pa kitang nutritionist na itong nagkukuyang kang si Aki. Man lang, Sir Nani, itong baka si pag-shift lang na every time nagpe-present kita ning program, mas ang focus na si mga events. Magayon na madangog na igwa kitang layers of development para sa mga aki. Pero beyond that, pa siya. Tapos, Sir Nani, ang sunod kong hapot, ito pong mga kaipuhan ninda pag nagpapalaro, in place na po ba digdi? Sa ikaw, nag-comment ako dati, maray pa si mga konsihal, kompleto si uniform hanggang pababa. Pero sana mas naiinot po si mga athletes dahil man na kami pagkomplituhan ng uniform. Si mga atleta na lang po. Ayo po. Pig-insure naman po na kompleto yan. O walang pong kuminsan po siguro itong mga nahuhuri, baka po mga replacement na lang ito. Kaya pinapatahian ta po, tuhuhuri man. Pero po, ang po talaga, mas kompleto po ang mga sports uniforms ng mga atleta. Priority ko po yan. Yan po ang permi ko man sinasabi sa mga trainers. Inuton mo na si interest kang aki. Kuminsan nga sinasabihan ko sila, bago ang interest nindo, interest mo na kang mga atleta, kang mga aki ang inuton ta. Thank you po. Thank you, Mr. Okay, thank you. Itong sa grassroots program na iyo pinopromote kang sa tuyang alkalde, ano itong mga grassroots sports program na pigpupunan tanangon yan? Ang inot po iyang sports caravan, Mr. Chair. School by school po kita kayan, barangay by barangay, para po ma-encourage na si mga aki na dati po kaya uga kita ning one child one sports program na dapat ang aki concentrated lang sa sarong sport. Concentrated man siya sa sarong sports. Dapat nga ni gabus na aki may kinakawatan talaga siyang sports dahil inot sadit po ang satuyang syudad kung ikukumpara kita sa mga probinsya. Kaya kung halimbawa po ang mga aki tada ay pama-involved sa sports, dikit po si pool of talent identification population na mapagpipilian ta ka matitibay. So itong itong separate na 1 million, so duman siya mapapaduman sa grassroots sports program. Okay. Parte po siya katong sa grassroots. Sa digdi sa 2.7 pera digdi ang allocation for interbarangay.
Kang last year po, ini pong taon na ini, nagastos po kitang nasa 1.2 million. Itong mga participate sa palarong Bicol, palarong pambansa, digdi pa kabali. Dahil po, SEF po ito. Separate ko. Separate po ito. May nagme-message sa mga empleyado, pirada ang budget sa Champs. May allocation kita. May allocation po kita. Nagdadalan dyan. Papakaroon na lang po karo Mr. Chair sa PPMPME. Same with the instructions ni Ma'am Gail na si layer by layer, stage by stage na presentation po ka mga programa. Duman na lang po siya i-detail yung maray sa project procurement management plan and in the work and financial plan. Sige. Taro na lang. Sa si source of panta kang scholarship? Local Development Fund. LDF man. LDF. So sa LDF, may duwa kita. Itong Queen and the scholarship program. Yes po. Okay. Sir Nono, kung may hapot. Salamat, Mr. Chair. Kasi yung mga numbers is 100% target. Siguro baka nabanggit man ni Kasubago, pero baka just for the record siguro, how many ang target halimbawa sa mga educational assistance, kita mga target na mga scholars ang isusuporta by next year? Target po for next year na sa 1,000 po, 1,000 scholars. So, pero itong sabi ka sa bawah, separate pa itong sa medical. Yes po. The scholars, may special college, may college pa din, di ba? May college pa kitang assistance, nagka-college na assistance, mana po. O lang yung mga... Sa college lang po talaga kita pero sa college, pero po yung mga 1,000 gabos. Yes po. Spread out all over the different schools, no? Yes po. Even with the public, 1,000. So, at yung sa medical po is how many again? We have 4 beneficiaries po. 4 beneficiaries. May na po nagdadagdag. Saro po si nag-graduate na. Pero may na po madagdag. With this with this budget na may na po nagdagdag na. Kasi nag-graduate din si Saro, di may nag-apply naman. May na po nag-apply. Sa ngunyan po, may duwang pending application. Pero dahil pa hindi na nakukumpleto si requirements na pigpapakomply me. Dahil after submission of complete requirements, kay puhan pa po sindang i-interview kang Medical Scholarship Committee. Maagi pa po sindang interview and evaluation. Pero with that, makakabali siya idea sa budgets, just in case. Opo, pag nakapasa po sinda duman sa... So meaning to say po, with this budget for the medical scholarship, igwa kang target na 4 lang. Yes po. Na scholars for the medical, for yes. this particular year. Sige po. Siguro yun na muna. Yun na lang, Mr. Chair. Thank you. Sige. Ining budget for other general services, si mga local coaches tani. Kuyan po, si 13 local coaches and 10 job order. Kabali na po itong nag-work sa Naga City Children's Home, itong saro sa Educare Center sa Salonggigi, and si anong po na job order personnel na nakadetail po sa opisina. Si mga school personnel ta charge sa SEF. Opo. May casual employee kita na more than 10 years na sa ESO. 4 po. Nakabali na ba sa Ayo po, kabali po sinda sa sa PIG. Re-recommend po na makabali duman sa mass regularization program. Sige. Pa-follow up mo, tagaro dahil nakabali. Sige, okay. May apot pa tungkol sa ESO? Okay, kung may na, thank you, Sir Nani. Councilor Rayan. Siguro request lang for the Honorable Committee o kaya duman sa sanggunian. Igo kayang ordinansa, ito bagang automatic scholarship sa immediate
family kang si incumbent sa kasi past barangay officials, igo kayan eh. Di ba kayo nani igwa? Igwa gago 18,000 ang maximum. Pero ngunyan ba kaya pahubin na ning pahubin ang mga barangay officials? So ang immediate family naka-define kaya siya na dapat aki kang si kagawad o kaya dapat makuapo garo-arog kayan. Igwang nagararani na tugang niya dahil hubin pa ban siya. So immediate family ito. Pero dahil naka-define duman kung ano si coverage niya. O kaya mismong si kagawad ang nagkaklase. So baka amendment. So i-revisit me si ordinance. Okay. May iba pa po. So we thank the ESO. Next. Ano si... Kabalik ka na, Jo? Nagali ka na? Pero inutunta na si Doc Magno. Kasabagong aga pa ini. So we go to City College of Naga. Itong presentation ni Mayor Lenny, igawa ng copy ang sige. Pwedeng pa-plus itong duman sa economic enterprise for City College of Naga. Yeah. Doc, kabali ni sa pig present kang sa toyang alkalde and sa rumambagen sa pig request me for the presentation digdi sa budget hearing regarding the performance of economic enterprise. So with this nahihiling na they stand alone ang City College of Naga, and for 2024 igwa kita ning net loss na 9.8 million. So ano pong balak kang eskwelahan para ma-attain ta itong na dahil kita mag-negative or dahil net loss ang eskwelahan? Thank you very much. We have to consider the three factors in school. The first one is the tuition fees. The others are for miscellaneous fees. And the third one is the so-called RLE, which we had been collecting in 2018. At the time, in 2019, there was no collection anymore for RLE and affiliation fees. If we try to count or check the amount, each student, lalo na sa fourth year, most of them are paying at least 28,000 each student. And we lost that amount of 28,000 per student per semester. That is the first time that we had lost this amount. The record shows only 2022.
But if we try to go before, in 2020, 21, we should have much Binasehan amount. ta kaya si 3-year performance nindo. Yes. Dahil na nakabali si Our income is from the Unifast. And partly which should have been from students. The Unifast is subsidizing two things. One is the tuition fees, and the second is miscellaneous. The one that was not included in the Unifast subsidy was the RLE, or the Related Learning Experience, or the CP, the Clinical Practicum. That's why students were required to pay the Clinical Practicum and the RLE. So if we try to consider its collection supposed to be, it's more than the tuition fees and other fees. So we lost more than 1/2 of it. We are supposed to have an income of 12 million, but we only have an income of 5 million. That is from the Unifast. What was lost is from the RLE. supposedly ang RLE babayaran kang estudyante. It should have been, and it had been paid by the students before. How much iyan, Doc, per student? That would depend on the year level and depend on the number of hours. Because first year, second year, third year, Basically, mga gura na yan. more or less at fourth year, we'd have 28,000 per semester. 28,000 Per semester. Assuming that we have 18,000 or 15,000 per semester per student, you multiply that to 416 students now, how much money we are supposed to have? So it cannot really suffice the amount stated there. Sige. So for this, for next year, ano si plano kang eskwelahan? I had been proposing that RLE should be shouldered as declared by the former administrator. I should have, but it was not. In other words, we are trying to consider by the next school year, not the second semester as we already started, to collect the amount from all incoming students. It may be for the second year, third year, or fourth year, but we are targeting for the incoming students with at least 150 students as we targeted as the new ones. Kung makolekta kita, kaya ba yan bayaran ka mga estudyante? Sa tingin ko, kayang-kaya because it had been there. Since then, they paid that. It only happened that when it was declared that it will be free. But prior to that, students were paying. It was a big loss to the City College of Naga. Baka mayo naman sa ito mag-enroll. That's possible. Because as I understand, most students came to our school because of that free RLE. Kaya nagkaklase sa Satuya ngunyan dahil libre. If that Pag will nagpuon be, na kitang magsingil, baka mayo na magklase. yes, if that will be done by the next school year, the probability is that we have to go down with our number of enrollees. As of today, we have 416 for one course only. We are improving and increasing. But this time, if we are trying to have that one payment of RLE and affiliation fees during the first semester next school year, the probability is that we only have even less than one section to enroll us. Katong piglibre si RLE, di ba siya pigsagot as a scholar of the city? It was not. In 2018, it was really the students. They were the ones who paid their own RLE. Kaya nga kang paglibre, di ba siya kinonsider na scholar kang city? There was no pronouncement Na about pwedeng bayaran kang ESO? There was none. It was only a clear declaration that as Na pwede mambagang i-scholar ta, pero babayaran
although same money, pero hali sa ESO, paduman sa Indo, so maluwas na nag-i-income ang girarang eskwelahan, pero digdi sa ESO, form of scholarship. Pwede ko tang sarong paaging araw kaya na dahil lugi, maluwas na dahil lugi ang eskwelahan Indo. Yes. At the same time, nalilibre man si mga estudyante. If that is possible solution, I agree to it. Na That's kumbaga, better. si mga nagkaklase kaya sa tuya ngunyan sa CCN, maintindihan tama na ito talagang nasa may kakayahan na makapagklase sa private school. Kaya nga ni sa to nagkaklase. Yes. Kaya lang ang naapektuhan man si status kang as economic enterprise. Kaya baka kung sinasagot na kang Unipast itong tuition and itong sarupang sinabi mo, baka itong RLE and other expense, baka through scholarship kang ESO, ideya ko man lang ni, it's up to sa management, na kumbaga, maluwas dyan, babayaran mang giraray kang ESO, itong RLE through scholarship, and magiging income kang CCN. Actually, with that amount of 9,817,000, covered na sana yun eh. Because we had an income this year, as we tried to compute with RLE and the rest of the fees. Sa kanyan, Doc, how many students from Naga? More or less, as of this moment, there are only 12 from outside Naga. So, most likely, Gabos taga Naga. Yes. Okay. If only we Kaya nga collected kung gigibuhon tayo yan, ang ililibre man lang si taga Naga. Actually, that was my proposal. Si outside Naga, mabayad sinda. Even as of this moment, they are paying. So sa ngunyan, maski ba kung taga Naga, libre? Hindi na. May ba, They are nagbabayad paying. na. Sinisingil mo? Yes. Okay. Sige po, baka may ibang question from the Dave. Thank you, Mr. Chair. Just to add siguro po sa pigsabi ni Doc, itong last hearing po baga na pig-postpone tamo itong joint ko ta sa education and LO. Pero araw ken si direction kang letter ni Doc Magno sa Sanggunian to look into itong collection kang RLEs ta garo si last na urulay kay pon balikan garo mapalan ordinansa. So i-consider mo po si discussions ngunyan sa pag-abot sa urulay sa komitiba para itong proposal how to compute. And yan din po kasi naging proposal kadto kaya gustong hiling mo na suway na account ang mga mga local economic enterprises para pares po kan sinabi mo Mr. Chair na maski same packet kumbaga hali sa City Hall pero para sa libro kang mga LEEs dahil man siya lugi. Technically, may service siyang pig-render, dapat igwaman payment. Kung nilibre kang city, dapat igwang payment. So, yan garo po sinasabi ni Doc Magnong may utang sa iya ang ESO. Pag nagsasabatan sinda ni Nani, may utang permi si Nani. Igwa po ngayon mga payments na arrogant. Paglilinig po, next week may meeting ang CCN with accounting para mahiling ini yung kabilugan kang sa tuyang mga accounts and paano siya nare-report. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, one of these days, I will show you and give you a copy of the income, supposed to be the income of the City College of Naga for the whole year, for every school year, so that you will see whether we are losing or not. We are not supposed to be losing. Sige, Doc. Para mahiling mi man, and kung may kinakaipuan na ordinance kaming gibuhon, we will pass. Thank you. Sir Nono? Mr. Chair, actually I support the idea po na itong part ng RLE ng mga estudyante na binabayaran is to be parang part ng scholarship ng ESO, no? Para at least yun naman lang, no? We are supporting students and we have the funds also, we have the funds na nakalodge man sa ESO. Para at least naman no parang di man maano si
sa syudad for that matter na ano, parang one packet to another packet, pero at least yung accounting maayos lang, so probably the accounting and the charging for that. Pero I think the idea, your idea, Mr. Chair, I support that. Instead na magluwas siyang subsidy, scholarship, and instead na net loss ang CCN, makuha siyang income. So, That's it. gibang ko, Doc. Sige po. Thank you. Sige. Any other, Doc, na may ka manggarong request? Kung nabasang request mo? Wala pa. Maayo man. So, okay ka na kung budget Isikreto ko ini. na lang sa emo. So, with this budget, okay ka na kainin. It's all right. Thank you very much. Si plano mo duman na, si plano ni Ellie na CCN basketball team, they marirealize. Ano? Well, I would like to give some idea on that. We cannot do that because we don't have our gymnasium. Not even. Just last week, I received a communication from CHED, the survey, whether we have the following facilities: gymnasium, swimming pool. Pwede ang kuyan, JMR Coliseum. No, at least sa City College talaga ang sinasabi. Not because it is a city owned by the city, that it will just utilize the city facilities. That's what they wanted. And for information purposes, these are very necessary in the accreditation. This coming to 26-27, I'm preparing the college, at least one course tayo, to prepare for the accreditation. There are 10 areas for accreditation. Facilities, dyan tayo kulang. Di pa tayo lulusot dyan. I can assure you about it because I am an accreditor. And then also, another thing is that of the faculty. Our faculty ratio is not equivalent, is not even sufficient for our students. The faculty-student ratio, the laboratory is 1:20, and the other one is 1:10. And the other is that of the laboratory. We have very insufficient laboratory facilities. And any other, out of 10, siguro ang malusot lang sa tuya, mission vision lang. All the rest day. Siguro, Doc, during itong may board meeting, i-raise mo yan. Since new administration naman kita, si mga concern, baka ma-raise mo. Ano? I have already proposed through Dave that we could have the board meeting to polish everything. So sa ngunyan po, para sa mga nagdadalan lang sa Facebook, anong mga courses offered kang CCN? We have only one course this time because there were two before. Diploma in midwifery and then the Bachelor of Science in Midwifery. We had planned already for the Bachelor of Science in Nursing because we thought of one building to be constructed, but it did not happen. So sa ngunyan, saro lang course? Saro lang course ta. We are planning to have the pharmacy and then Bachelor of Science in Public Administration. And we cannot do that now. Oh. Baka itong sunod mo, itong public ad. Ano? Hopefully we can. Okay. At Thank least you, Doc. non-board course yan. Okay. Sige, By kung the may way, naman po. Mr. Chair, by the way, for the information of everyone, Ako yan, Doc, igawang feedback from audience. Oh, for Doc Conag, may we ask why the RE amount to 28K and how much do we get from Unifast per student? the RLE is not covered by Unifast. Dahil po, inaapot, why ang RE, ang bayaran is 28,000? That would be dependent on the number of hours for the students. Fourth-year students, we are talking about fourth-year students. Okay. It would be dependent on the number of hours they are rendering in the So the hospitals. maximum is 28,000. 1,000. Tapos Usually, it pila will po be na ang lower. nare-receive ta from Unifast? Wala, ang sa Unifast, iba naman yun. Kaya nga, how much ta po? As of this, last 2 months ago, we had billed the Unifast. We are amounting to 5 million. How much kayan per student?
We cannot determine that. I don't have the records because that would be from first year up to fourth year. Oh, okay. Tuition fees, other fees. So, But the- tuition fee and other fees, shoulder yan kang Unifast. Unifast. So, ang remaining nababayaran ka mga student is RLE. Yes, yes. May nang iba. Wala namang iba. Okay. Kaya we are safe of course sa pagsabi na the Unifast is giving us the subsidy because that is what they wanted. But to inform everybody, the CCN is already recognized by the Commission on Higher Education as higher education institution. Our course is already issued with certificate of program compliance, and recently CCN garnered 68.42% passing rate as against the 57% So, halang of the ko kita sa national passing. We are higher. Okay. Thank you. Congratulations, Doc. Thank you. Welcome. Yeah, salamat po. Okay. Next, ECCD. Ma'am Joanne. Okay. Question po for the ECCD. Good afternoon po. Good afternoon. Sige, while waiting, Ma'am Jo, pira itong charge digdi sa general fund for the ECCD, and how much itong charge sa SAF? So for this year po, 2025, we have a budget of 4.7 million. The approved budget for 2026 is 8 million po. So sa general fund pira, That's for general fund po. how much? 8 million po for 2026. For itong charge sa SEF? Sorry, I don't have a copy. I don't have a copy yet po. of the Itong budget charge salary for kang mga SEF. educare teachers ta sa in charge. It is charged po from the Special Education Fund. Oh, yun nga. Itong hinapot ko. Okay. Pero itong how much iyo man lang But ito. regarding the salary po, for 2025, that's 13 million. But I was informed by Sir Nani that there will be an increase of 1 million po, comes 2026. Magiging na siyang 14 M po. So, itong increase na 1 million, prorated to duman sa mga educare teachers. Yes po. So, there will be an increase, increase. To the salary of Yes our po. educare teachers. But we are also looking at the possibility of hiring additional educare teachers po. So, kung In- ma-hiring ka mo, We have a budget for that in case for 2026 po. We are looking at that hindi, possibility. ang hapot ko, kung ma-hiring, mayo ng possible increase. Wala po. Para sa ang additional educare teacher? If a barangay will put up or establish a new educare center, So, parmayo pa man sa mga, wala pa naman application. pong, yes for, po. And there should be an yes po. So, We itong need bago to- sa Carolina, bako man digdi, charged to sa city. Yes po, the additional educare teacher for our NCDC is charged to the city The city. government po. Okay. Sige. Doc Gail. Teacher Jo, Mr. Chair, mahapot lang po ako kay Teacher Jo kaining yung item po for donations. Yes. Ano po ini yung mga donations? The item for donation, kung saan siya ginagastos. Yes po, we use that for our eQueen program po. Of course, that was
authored by Councilor Elmer Baldemoro. So we give our educare teachers the free child's record. So instead that they're going to pay for it, it's around 120 pesos. They get it for free before the start of classes. Aside from the child's record, we also give them free school supplies and book allocation po. So sa students po na All papadaman. pupils po of educare and Seed Montessori po. So, with that, ma'am, na kitang kino-collect for enrollment. Yes po. How about itong monthly participation fee? We have a minimum collection lang po that will pay for I think other expenses of our educare centers, but that's only roughly around 75 pesos po. Mr. Chair, igwa pa Yes, pala, Mr. Councilor Chair. Gale. Ini pa po, Teacher Jo, the next line item on other MOE. So, under other OMOE po, we have our school activities for Naga City Seed Montessori. So, that's for the whole year. We have an allocation of 200,000 pesos only. Also, when it comes to our citywide accreditation, we also have an allocation of around 170,000 pesos only. Support to accreditation. This is actually new because we also wanted to provide support to private schools. So we've started tapping them already. So that comes 2026, we really want to provide trainings to private schools offering ECCD programs po. And also, most of the trainings of our educare teachers and Seed Montessori, specifically the infant and toddler early development po, we will be focusing on that kind of training starting 2026 po, first quarter of 2026. So basically, all of this po, our OOMOE are school activities, not just of Seed Montessori, but our 88 educare centers. Mr. Chair, ano lang, teacher, nagkaigwa na ba ka maning, I'm sure igwa, di ko lang po na formalize, itong mga garo tracer study kang graduates. Kung nagkaigwa na ba ever kamo, garo tracer study kang mga graduates sa seed, siguro tawa sa duwang seed. Garo where are they now? Minsan nahihiling ko pag may graduation, sinda ang pigi-invite na speakers. Pero garo magayon din kaya na aram ta kung hain mo yan ng graduates ta. Yes po. Yes po, Consi. Actually, every school year, at the end of the school year, we require the teachers to submit a list of honor pupils coming from, of course, other schools na po, graduates of Educare and Seed Montessori. So they really track them every school year po. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Ms. BJ? Ma'am Jo, ining food supply expense pertaining ini duman sa feeding ta sa mga haki. Yes po. Yung alin po, sir? I'm Food sorry? supplies expense. Food supplies, yes po. That's for the supplementary feeding program. That's the city's counterpart po. Counterpart ta ini sa DSWD. Yes How po. much itong sa DSWD? I think it's around 9 million po. So 1.5 sa to. Yes po. Napaabot na ba si concern katong mga teacher, the parent regarding duman sa feeding? Yes po. It is currently being investigated by BAC. Okay. So anong possibility na i-grant itong request ka mga parent na sinda na lang itong maluto? Itong I Actually, mean they are the ones who cook sa po. kaya material ay lutuon ang tinatao. Pero yes. kung ang pagtao kang lutuon weekly,
Then siya maray the succeeding week. I think pwede po siyang i-consider, but that's going to be for the next cycle na po. Oo. Because babaguhin po si MOA siguro. Siguro for next year para Yes. di man ma-sacrifice si mga aki na di na maray itong mga kaya nga ni ang Quality purpose na of kang feeding para mapakaray packs, yes po. si pagkakankang aki. Kung i-standardize ang salary ng mga educator teacher, charge pa din ba sa SEF? I think it will not suffice po. We will be requiring at least 20. We understand na kaya, pero kung sakali ba, charge pa sa SEF? If standardized ba, sir, are we going to regularize them? Or we will just set a standard salary? Sa new law ba kaya ngunyan kang early childhood care, kabali na duman si provision for the standardization kang salary kang teacher. So kung meaning pwede na sindang maging regular employee. Pag inibot ba yan, charge giraray sa SEF? I don't think we can charge a regular permanent status. Okay. May we know from ESO or city budget? Good afternoon, Mr. Chair. Uga po kang natatanda na kong AOM kang COA kani. Na dati po kadtong pagtukaw ko as head kang ESO, uga po ning mga job order na naka-charge sa SEF na nagtatrabaho sa opisina, tapos pig-EOM po ninda na dayang pwede. So, kung ito pong job order nga ni pigbawal ninda, na government employee ka tapos naka-charge ka sa SEF, how much more ini yung regularization kang educator teachers tapos i-charge mo siya sa SEF. Mas lalo po siguro sa hiling ko. Personally, iyo po yan ang pagtubod ko na. Pero paano mo niya na i-charge na itong salary kang honorarium kang educator? Sa SAF? Ano po kaya siya? Contractual. Piga-alaw po ninda yan. Pero kung pag pig-regular mo na po sinda, dahil na po pwede. Okay. Thank you. May iba pa po concerning the Sir Nono. Kasi bago po medyo na yung may part na may feeding kita with children, di ba? Ano ba to ang how do we measure how do we monitor or measure yung outcome ng feeding na to? Does it help in yung nutrition, tapos related to that ang nag-increase ba ang sa indang mga educational parang alam mo tawag yun, outcomes na Actually po, sir, we regularly conduct growth monitoring, and the teachers are required to submit nutritional status report of their pupils po. So based from that, there is somehow an improvement po when it comes to the nutritional status of our learners. But you said the word is somehow. Why somehow? We cannot target, of course, 100%. Okay. What do you call this? Goal or objective, but you do have the data. Yes, that's po. showing, and somehow based on that data na ma-reflect possibly ang things that you can improve on. Yes, po. And things that you need to somehow any intervention needed na the nutritional, the feeding, the nutrition that ito nga sinasabi na ano bang klaseng pagkakandapat sa inda para at least yung lulutuon or itatao sa inda would somehow contribute to the improvement in their educational outcomes, yes po, the learning outcomes of the kids. Actually po, the menu is being provided by the DSWD. It was consulted po with a dietitian and nutritionist. Okay. So with this budget, we need to say with this budget, this will be enough somehow to improve that will contribute. Now, Yes,
I'm asking this because parang kasi di ba sa children's educare, ano yan eh, base dapat yan eh. Para kung may, yaon dyan dapat maglawag ang interventions, so much so that when they grow up, actually, talagang natabangan mo talaga, mahihiling Yes mo po. talaga si Because we are the result, foundation. no, Yes sa po. foundation. So baka, I don't know how, with that kind of data, information that you have, baka you can share it with the other offices or probably with the committee. Kasi kung kaipuhan dagdagan in terms of the feeding or nutritional budget for that, para at least mag-increase lang sa indang educational outcome, educational result, no? Magayon na ano yan, magayon na investment somehow, no? Yes. Kasi given also with the data from the ano ba yun, yung food nutritional something na ano result, no, yung mga surveys, somehow baka pwede tang Actually po, research-wise na. there's an increase in the attendance of our learners because they are excited to, of course, avail of the free meals, hot meals being provided in our educare centers. Okay. Sige. With that, ma'am, I think we're in the good track naman, no? Pero sana later on yung mga you have to visit from time to time the or make some improvements in the monitoring and visit and use that as a basis for other interventions needed. Yes po. Noted po. Okay. Last na lang. So kabali sa deliverables nindo aligned to the 2028 finish line, itong inclusive early education. So gabus na educare teacher ta, may kakayahan siya mag-accept. Mag-accept and mag-handle po ng kids with special needs. Okay, so Actually, sir, every year during our annual refresher training for teachers, we always make sure that there's a topic related to inclusive education po. So they are really trained. So any center We are inclusive kayang po. Yes po. mag-accept. Okay. Yes po. So, and then ready na ba kita for the ITED program? Actually, sir, we've already communicated with the National ACCD Council. They will be sending trainers around February of 2026 to train our teachers when it comes to the infant and toddler early development, the very first program that will cater infant and toddlers here in Naga City po. So, again, it's part or in line with the 2028 finish lines of Mayor Lenny, wherein we will be catering not just 3 to 4, but also 0 to 2 years old children. Sa enterong Pilipinas, kita pala mapon kaya? Actually, no po. Ade. May nauna na po, but in the Bicol region, I think we will be the first. Sa ibang lugar, anong nainot na? Dagupan po. Sige. Okay. Sige. Any other? Kung may na, thank you, Ma'am Jo. Yeah. Thank you Next, po. Sir Rico. Go now to the Raul S. Rocco Library. Questions from the members of the committee. So, habang naghalat pa kita, for the interest of our viewers, pakisabi, Sir Rico, itong oras kang operation kang library so that kung may interest na magdigdi, pwede sinda. Actually, good afternoon po. Ang Raul Rocco Library po is open from 8 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday, including holidays po. Every day na. Every day po. So pag naglaog sa library, anong malalauman aside from books, igwa na kitang computers, libre ba ang printing pa? Maraming hapon ulit po. Ang Rocco Library po, nag-o-offer po siya ng internet services. Very stable po ang connection sa internet. Uga po kitang laptops na pwede nilang magamit maximum of 3 hours. Actually, ini pong pinaka-utilize ngunyan sa opisina.
And then, ugwa po kitang nasa 13,000 na books supported. Nasa 900 po yung thesis. 2021 copyrights po. Yun po yan ang ma-officer kang Rocco Library. Pirang available tang laptop? 20 laptops. 20 laptops. So Yes it po. could accommodate 20 student. 20 Or students. pwede din, kung may laptop, ang kaipuhan lang internet connection, may space man kita duman. Aga po. So instead na ma-rent sinda katong uso ba ko niya itong cost space sa Rocco Library na lang. Sa Rocco Library for, na lang. for free. Mas base po sa sa interview mi sa mga virtual assistant po na nagre-research saka nagwo-work sa library, mas parang safe sinda as compared naman sa mga co-working space. Plus si atmosphere po medyo safe, arani sa City Hall, accessible sa sakayan po. How about itong mga nagre-research, may ipiprint, may tinataw pa kita kayong libreng printing? Pinag-aadalan niyo po sir na ibalik ito pong printing as of this time. Kasi po bihira man po si itong talagang na pa-printing po. Okay. Sige. Baka pwedeng idagdag pero may limitation lang. Agop. Sige. May iba pa pong question? Councilor Gale? Mr. Chair, hapuntun ko lang since Sir Rico dagdag kitang library hours. Yes. Paano po si structure kang mga empleyado? Tapos may implication ba siya sa salaries, nag-OT ba or compensatory? Ano po ang Actually arrangement? po, na-discuss ko po siya kay Alcalde. Compensatory, CTO po, si arrangement B. In terms sa balance po kang empleyado, mas dakol po ang job order. So, mas priority mi po si job order mag-work sa weekdays po. Si holidays and weekends, minsan nabubutong po si mga regular employees. As of this time po, tigme-maintain mi po si 13 na employees, 12 na employees. Kasi po, ang nakakadagdag po sa itong mobile services sa luwas, saka si apat pong extension libraries na tigma-manage man po kang Rocco Libraries. Parang pigbabalanse po. Si setting po kang pag-shift from 10 p.m., medyo si mga kaibahan ko po, medyo parang nasakitan. Pero gradually po, naayos mo po, ma'am. Okay man po. Mr. Chair, another hapot, Mr. Chair. Ito pong mobile library services staff. Tapos may sarap pa, Sir Rico, hindi ko po na-pick up. Extension po. Oo. Ang personnel, si same personnel po na 12. Yes po. 12. May tulo po kitang tulong staff for Calawag, Absedi, and Tinago. Bali, nakasali din po sa Duma sa Child Friendly kaya nagsibot. Tapos sarong driver, and then sarong staff sa Bookmobile. So, bali po, 7 po kami sa library. Pero, ini po kaya, daiman siya on a daily basis, no? Monday to Friday lang po. Pati si mobile live Pati po si services, mobile po. pati itong extension. Ayun po. So, So 7 po, Sir Rico, nasa luwas yan. Kami po, si 7 po nasa laog po. 7 na nasa laog. 5 sa luwas po. Oo, tapos si 7 po na nasa laog, yan itong may Yes shifts. po. Shifting po. Dahil, and kaya naman sa Kaya structure. man po, so far. Kasi ang ginibami po, si mga extension libraries, imbis na whole day po si dati, tig half day mi lang po. So si mga naglalawag po sa extension libraries, saka sa mobile, ang work ninda po is 8 to 12. Naka-break po. Mabalik po sinda 6 to 10 p.m. Pag naglawag po kayo sinda ning hapon, mas dakol na kaming hapon. So mas nababalanse po si laog. Ganyan po. Pero ito pong, Mr. Chair, itong dahil nagbawas si oras, katong si mobile live, si extension, okay pa man po iyan or may implication na iyan duman sa pagsiservice santa na barangay or kung saan man? Ang medyo nabawas po, ang nagbawas pong maray, si mobile library po. Kasi po, nabubutong ta po si staff. Pero by this year po,
maayos man din po. Ito pong sa extension libraries, ma'am, ang previous MOATA is half day from Rocco Library, half day from the school po ang nagmamanage po. Okay. Thank you po, Mr. Chair. Piragabos, sundan ko lang muna, sir. Piragabos, sir, si empleyado nindo? 13 po. Kasali po ako. Pirang casual? 2 po. More than 10 years na? Iya po. Kasali po, Senator Sana. Thank you. Sir Nono? Yung concern ko siguro baka even though may casuals, may I ask kung yung mga nag-working sa library is also trained in handling yung library operations? May sapat ba silang training, sapat ba silang knowledge in handling library operations? Kasi po, my wife is a librarian. You're supposed to be kung mga sections na iyan, and dapat pag naghahapot yung mga estudyante, you know how to assist, no? Yan ang first na question. Second question, Mr. Chair, is that garumaya akong nahiling kung may in terms of sa improvement, no? In terms of sa improvement, acquisition of mga books or mga relevant books, and kumbaga pag-improve ng collection mo according to the times, no, according to the napigki-cater mong mga estudyante, mga researchers, etc. And third question also, we are into the digital age na. Parang ang nahiling ko lang hindi yung budget, Mr. Chair, is that reorganization of online public access catalog, no? I know mahal yung mag-subscribe sa mga online na mga books or whatever resources, pero baka part ng consideration later on, even sa City College of Naga, yung really pag-improve ng library, no? One, yung staff. Second, yung mga acquisition ng mga books. And third, ang online, no? Kasi right now, digital age, kaya puhan may may connection ka with all the resources na possible na pwede mong kung madawag ka sa researcher sa public library, pwede siyang magstay as long as he or she wants, pero nag-access siya all throughout even the libraries from other countries, other libraries in the world, no? So something like that, no? So parang yan, with that, are you confident with the budget na kaya ba siyang ma-achieve yung kanyang ARKE na Sa first question po, fortunately, this year po may na-promote ng Librarian 1. So, dati po, for 24 years, ako lang ang cataloger. So, ngunyan may nagka-cataloger na. Then, may additional po ngunyan na jobbers na library science graduate, licensed din, pero job order siya. So, itong additional po ngunyan na staff, mga professional graduates po sila, mga teachers and librarians. Ang missing lang po itong talagang sa maintenance kasi parang culture sa City Hall, pag naghahaloy, nagardayo mo naman masugong maglinig. So, yan ang saro sa problem ko. Pandawa po, itong concern sa ito pong about sa acquisition kang books. This year po, nag-change si policy kang capital outlay. Previously, ang purchase kang books po is charged against capital outlay. But this time, nag-change po si process, si rule, na kung ma-purchase ka sa capital outlay, it should be 50,000 pesos. Sa wrong item, 50,000. So, medyo na-delay po siya ngunyan, sir, kasi tig-move me si budget for acquisition of books from capital outlay to MOOE, Maintenance and Operating Expenses. So, ano lang po yan, sir, sanggunaan lang po siyang procedure, kaya di siya madalian. Naka-purchase po kita, pero ang tig-focus na pong acquisition po, ito pong para sa mga children's books. Kasi po sinabasa doon sa Tinago, saka sa mobile library. Si pangtulo po, sir, sa online catalog. Last year po, kang nag-implement po ng biometrics, medyo nasagasaan po si catalog kang library. Duwa na po kitang nasa 9,000 katong entries. Dahil siguro po, luma na siyang app.
So dahil na siya po nag-jive duman sa current na biometric system. Kaya garo na erase po si ano. Nasa process po kami ngayon ng encoding sa ano po yan, sa Excel. And na-discuss ko din po kay Alcalde, if possible po mag-outsource ng program, if possible po. Pero ang preparatory stage po kay Ken, sir, is main code mo na si ano po, content building po mo na kang mga bibliographic items. Yes. Si Pandawa po kayan, sir, last time po, experience me, na kami nga ni po ang nainot pa sa Ateneo sa online catalog. Nainot kami kay Edna. Ang problem po sa government is di ka man po pwedeng mag-place ng online reservation po ng books. So, yun po ito si last stage na dapat ginigibok ang IT na magkauga pong circulation na dapat po nasa arong pwede kong i-place na reservation si books. Yan po ang daimi pa. Yes. Napot ko lang yan, napot ko lang yan, Mr. Chair, kasi ramdaman ng ang mga libro minsan nag-aabot na kay Paul mo lang i-dispose siya for quite a time, no? May mga, kumbaga, nagluluwas na bago mga information na kay Paul mo na yung libro na kung may, though, pwede mo man siyang i-access gabos sa internet, pero may mga, ang iba, online talaga na kay Paul mong bayaran para maka-access na. I don't know kung if that will be the plan, sana kang library kang Naga City, it will be a good thing na as a form of service to students, no? To students na nagagamit kang library kang Naga Actually City. po, sir, si initial mi po ko habang nasa encoding kami, content building, hindi pong Starbucks sa Science Centrum, request ko siya for Rocco Library. Duman lang siya na-deliver. Ang Starbucks po stands for Science and Technology Academic Research, openly operated kiosk po. So, ang content niya po more on academic research. Parang ano siya, mas magayon siyang naka-standby sa library. Kasi, mostly pong mga researchers si mga nag-research po, kasi daw senior high school mga research. Iyo po, oo. So, kadaklan po, di ka man makaka-access ng thesis sa ibang school kung outsider ka. So, yaon po dyan sa mo. So, hopefully po, baka gradually mailapat Yes, po, sir. sige boss. I hope, sir, na ma-achieve yun, mag-improve man, para we can be at par also and service to the other students, no? Lalo na itong mga nasa public schools natin na makaka-access siya. Yes, for sir. that. Thank you. Thank you, Sir Nono. Any other question po? Okay. May ka naman sa request, may man request. So, okay ka na kang budget na ni. Okay po. So, thank you, Sir Rico. So, mabalos po sa RSR Library. We proceed to PSTC. Ma'am Weng. Questions po from the committee? Councilor Gale. Garo, two years ago po na kimiting kami with DOST, kaibahan si Sir Nani. Siguro Sir Nani din makasimbag. May suggestion po ako kadto, pero at that time, ang materials for inclusivity sa PWD kids, lalo na nagraralaog. Sir Nani, at that time, garo, si ano lang, no, agaro kulang pa kita at that time, itong mga tactile materials, haputon ko lang po kung ngunyan naka-purchase, kung may available, tapos for the, itong materials na garo, catering to visually impaired, tapos ito man for our hearing impaired. At the time, kaya garo one size fits all si materials sa sentrum. So kung ngunyan po, igwana, kung naka, anong apod ka iniyo, na-address na. So, iba't ibang needs for inclusivity. Yan po si hinahanap dati sa to ni DOST, Sir Nani. Apa.
Actually po, sa ngunyan, Madam Chair, Mr. Chair, mayo po kita kayan. Mayo pa po. Actually po nga may mga dapat i-repair sa exhibits. Oo. Itong kanto po kaya suggestion ko for the hearing impaired, visual yon. Pero for the visually impaired, mas dapat ang interaction ninda duman sa hearing tapos si kinesthetics. So tangarig ma-address ta sa mga needs nila. Tapos si visually impaired, si visually impaired, habang nagpa-play nga yan si videos, si interactive materials, pigdi-describe, tas may nakakaputan siya. Garo-arag po kasi suggestion ko at that time. Pero Sir Nani, at that time, naalala ko din, si DOST, garo willing mag-fund, pero daigabos. Garo kay puhanta po daang magsurat. Gusto ko lang po ining i-follow through. Yes po, may commitment po man talaga sinda na willing po sinda na mag-suporta para po madagdagan or mag-purchase po ng mga ng mga equipment to support the viewing experience and interactive experience kang mga PWD or persons with disabilities. Dahil kung hilingon ta po si population kadto, nasa 10% po si naglalaog na persons with disabilities. And student with disabilities, nasa arog po kayan si average percentage kang nag-avail kang services kang Science Centrum. Uturhon ko po lang si pig-mention ko kasubago, ngunyan po kaya Mr. Chair, dahil talaga maka-introduce ng improvement, even repair ang Bicol Science and Technology Centrum, dahil dahil pa po pig-turnover kang DOST si mga exhibits, si galleries. And sailing ko po ang saro pa sa dapat maidagdag duman pag na-turnover na si mga si taho na ma-assign sa kada gallery. May 5 po kitang galleries duman, dapat malaganing kada tao na anong apo duman si Rico? Garo may term po ang DOST kadto na garo. Itong garo ma-entertain ka mga clients. Explainer. Opo. Iyo po, Sir Nani. Sabi ta matap kita ning mga interns, si mga nag-i-intern sa education, na garo guide sinda duman, Tapos garo may pigahaga din po na apod kani garo pag-exit kang si mga visitors ta, may smiley, di ba? Itong garo na-evaluate tolo si experience ninda. Garo, di man po ito pigre-require sa to, pero sabi ninda, magayon ko ta na naigo para may feedback mechanism tulos. Iyo po. So, di ita po ito na ipadagos itong garo mamowa. Tanda ako mamowa kita with schools. Tangarig itong mga nag-i-intern sa INDA. Pwedeng sinda itong garo nag-teach sa mga, para di ilang sinda walking around. So, interactive po talaga. Iyo po, oo. Siguro po mas may explain ni Sir Rico content kang MOA. Iyo. Siguro, Mr. Mr. Chair, siguro sa point na niya pag-abot sa MOA, ko lang po, inot po, duman sa MOA talaga, may nakalag duman na ang city mataon ng explainer. Actually, tulo. Then, igwa po talagang mag-guide. Tama po ito, madam, ning sinabi mo na, kasi ngunya na hapon, bago ako nagdigdi, kaya po na-late ako, takadakol po kita ngunya ning visitors. Actually, igwa ngaling Ligaspi na mga impaired. Kaya nahiling ko po itong need na pagsasabi mo. Pag nagtabang po ako pag-guide, talagang, ito pong mailing mong daiman nakakadaw. Mayo po talagang pag-abot duman, somebody will say na kaya lang, kung di man po nakakadangog. So, tama po ito sa imo na may dapat may mailalagay sa talinga and somebody will talk na ining araw kani will explain para po maintindihan ninda. Tango niya na hapon lang po, kaharali pa lang nila from Ligaspi.
So, pag-abot po naman sa MOA, actually po, nakalaagduman sa 5 years MOA ni between Mayor Legacion and the DOST, dapat po na i-turn over na itong or na-donate sa City Government of Naga si mga exhibit na niya umpungunyan. But, unfortunately, up to this moment, mayo pa po ng exhibit. Kaya po nga ni, dahil pa man pwede sindang hiroon dahil duman sa MOA, nakalaag na, if it is not yet donated, still, ang ownership sa DOST. So, mayo pa po kitang karapatan na maghiro. Sa ngunyan po, medyo may nagkakapira na talagang dahil na nagpaparanksyon, which is kaipuan man po ko talaga mapakarhay, nag-uulay pa po ang City Government of Naga and DOST pertaining to the repay. Pero di man kita pinagbabawalan na makiulay sa DOST para i-raise ang concern na may kaipuhan na kaming araw kani, baka pwedeng may conditions lang, mayo man garong araw kaya na bawal sa MOA. May add ko lang, kasi nag-start kaya po itong improvement dyan at my time. Ako po sinakasign sa funding po. Kasali po sa funding itong transfer of technologies. And parang 75%, pwede nang gradual na i-turn over na sa city government. Hindi ko lang po naaramang, nag-change na po, nagsisir nani na. Nag-change na din si situation po. Kaya dapat po kung nagsunod po si DOST. Actually, pwede pong suratan ang RD office regarding sa status para po ma-turn over na. So baka from our end ang effort, di kita mahalat garo po sa inda na marimay tabad na lingaw na din nga ni po sinda. Tapos ihapot ko lang Mr. Chair kung na-maximize na po si entire building kang CBSDC. Dahil pa po, ma'am. Dahil pa po siya maximize. And ito po ning pag-abot po duman sa turnover na may latest development po sinda na nasa Manila pa po ang process. It is a document, a donation. So dahil man po pwedeng si itong RD lang, it should be from Manila. And sabi po ninda, nasa Manila pa and baka po da nga ni, at the end of the year, baka po da mai-forward naman digdi sa DOST Naga. Actually po, nag-uurulay man kami naman pat. May mga proposals sindang bagong, gusto naman po nga nininda pagka-turnover, baka pwede lang bago na ang exhibits. Or magdagdag po. Pwede po itong entire baba na to. Actually ma'am, nag-ulay kami na kung pwede itong entire Science Centrum, gabos exhibits. And itong opisina kan DOST and DSTC, separate building. And they are willing to finance itong building. Sa to lang po si Daga. Para po pag once you open the BSTC, the Science Centrum, gabos na po exhibit up and down. May araw po kayo na proposal sinda. Kaya lang po niya, pagpo-process ninda na ma-turn over mo na matapos po muna ining nakalaag dyan niya na in place na mga exhibits na ibalyo muna sa City Government of Naga. Pero nasa Manila pa po da. Thank you, Mr. Chair. Okay. On the average po, on a weekly average, mga pira ang nagbibisita sa tungon yan? Actually po, pag dyan ko pong July, kang July pa man lang po ako, dakulon po. Mga pira daw po? May one day po kami, nag-25,000 kami at 20 pesos lang po each and 25 pesos each. Ngunyan po, sinag-abot sa mo, sabi yung tabaka po, naabot kaming 500 persons. And weekly po yan, haros pano ang kalendaryo from July up to now. So every day po may nagbibisita? Igwa po, may walk-in. Di man po kami nasisiro, sir, every day. Mr. Chair, nalingaw ko kaya sabihon, si 10% kaya na PWDs na naglalaog pag in place itong mga equipments na para sa ina design for them, malangkaw yung 10% na yan. Sige, pag-araw ka to, may nag-aabot na children with disability. Anong ginigibo ninyo? Actually po, kanso bago nagtarabang kami pag-guide and Baka man po ninda si mga teacher. Baka pwedeng i-tie up sa PIDAW. May mga personnel man sa PIDAW na pwedeng mag-guide kung sakali na may mga siring na nagbisita sa to.
maapod sa May PIDAW. expertise po duman sa Oo, itong kung ano. kaipuhan sign language Sige po. interpreter, kaipuhan So niya. par po singon niyang pamansa na po kami nag-igwaning sa Pero siguro, si sa maabot po bago siguro. ka iyan, magtao man orientation duman sa personnel kang PIDAW para maaraman mo nila kung ano itong ipapaliwanag ninyo. Kaya pigagad ko po nga nila, baka po pwede kaming tauan na ng at least duwang explainer. Tang explainer po kaya ma-training pa sa DOST pertaining to the exhibits. Yeah. Kung sa ngunyan po, ang tao ko dyan, tutulo lang. It should be apat, kundi si Saro po ba ganyan ako sa Civil Registrar's Office. So, apat lang kami, gabos. Ang Saro dyan, GO, ang duwa permanente. So kami po nagtatarabang-tabang pag entertain. Sa ngunyan po, nakiulay nga ko kay Mr. Binduang kung subli malakong mga, ito po bagang mga ma-OGT or na may magtabang lang po, taara mo po, kaya pag may itong mga aki, medyo simple po mga makalwagong pa yan, dapat po talaga may mag-guide sa laong para po ma-preserve si exhibits. Na kami po, suway-suway na kaming apat eh. Ano man po, apat na rooms. Mr. Chair. We need, po talaga, personnels na matabang. At lalo na po ang explainer. Councilor Gail. Oo. Kato pong meeting, yaon kato si Ma'am Pat, ako nag-raise kang idea na ang explainers ta, so mga guide nga ni, na baka pwede itong mga interns, pero bako po siya itong garo as they come o ininggibo mo, di po, makikimowa kita with the school, na ini ang mga expectations sa INDA. In fact, yaon din si DepEd katong meeting na ito, na aminado si mga teachers makakatabang po talaga kung igwang nagaguide. So, ang idea siguro, Ma'am Weng, bako itong tabang lang. Tapos si explainer kung talagang gibuhan ta siya ng structure, may MOA sa eskwelahan para may continuity po siya. Continuity po. Tabaka at siyang kaiyan kung di na-available, mawa ka na naman tao. Iyo po nga ang nangyari dyan, dati po igwang pigsubli, na mayo na po siya. Kaya dapat po talaga garo ito ma-permanente na siya. May knowledge siya about the exhibit. So, siya na po talaga ito ma-explain. Every time na may maabot. Sige, may hapot pa po. Kung may na, we thank the BSTC. Salamat po. Thank you man po. Okay, so we end for the educated and empowered Nagueño cluster. Salamat po. Hey, thank you. Kaya ba? Okay pa ba ang committee to entertain culture? Sir, culture. Hindi na kaya. Parang opisina na. Dahil, kaya nga, napot ko. Parang opisina man. Pigagad ko po si Consent. Siya ang chairman ng Committee on Culture. So, kung okay pa ang committee, we will proceed. We request Mr. Allen Riondanga. Saan mo gusto? Diyan na? Sorry. Yun lang. So all of this thank you Doc, thank you. Gabos ini for ESO Good afternoon, Mr. Chair, to the members of the committee. Meantime po, the presentation is being prepared for projection. Ini po si budget kan Arts, Culture and Heritage napikturuang tuwangan pong bilugon kan Arts and Culture sector, katuwang po ang Naga City Culture and Arts Coalition, siriman po si mga heritage groups together with Councilor Nathan,
This is a result of a very wide consultative process. Kaya lang po, dati po, dakol kami sa cluster. Yaon si ITPO, kay bali si NCYDO. Pero po, kang nagluwas po si Kuyan, ang heritage cluster po, solo na lang sa CEPIO. So, ini po, Mr. Chair, si proposed PPAs for arts, culture, and heritage. Next po. So, ang vision po, we adopted the vision element number 5 of Mayor Lenny's 2028 finish lines. So, ang mga align po dyan na mga deliverables, of course po, si events management services, including po arts and culture services. Next po. Ang personal structure po niyang kang CEPIO, kang June 2025, we are 42, but as of today po, 28 na lang po ang personay kang opisina. Ano po ang rason? Igwa po ning siyam na nag-signify na dain na magpa-renew kang June, kang August po, si Public Information Services transfer naman po sa CMO. So ngunyan po, ang kinakaputan kang opisina is Events Management and Protocol Services, including administrative services and Arts and Culture Heritage Services. So iyo po yan si nawalat pong mga functions po kang office. So ini po si budget. So dahil po sa pagbawas ng empleyado, there is a significant decrease in our personal services, but there is a significant increase in our MOOE because from 8.2 in 2025, it's now 14.5 in 2026, and for capital outlay, 350,000 in 2025 for this year, and 3.1 million for 2026. So it's for the total budget proposal of 25,550,000 and 356 pesos. Next po. So sa po madaralagan ang budget pong ini. So for ito pong 10.8 million mapadalagan po ini sa administrative and support services. Kaibahan po diyan ang sweldo. As in po itong ibang MOOE na 2.9 million. At yan po, may breakdown po ini. Then si support to operations po, iyo po ini si performance evaluation, team building ang opisina, this is 60,000 pesos. Then the main operations of the office, for events and protocol services, ang MOE po is 7.1 and ang capital outlay po is 3.1 million. Si sa arts and culture po, maugma po kami na igwa na kita ng 4.3 M na nakatagama for solely for arts and culture services, totaling to 25,550,356 pesos. Next po. Sa madaralagan, so ini po ang detalye kan sa tuya pong budget for arts and culture. For administrative and support services, there is a budget of 9 million for, of course, for salaries, wages, and personal benefits. Kaya po na po mag-training kasi tuya po mga empleyado, especially si mga yaon sa arts and culture services, dahil po nagbago na po ang mga lay in particular on heritage and igwa po mga networks sa kaipuan po kitang i-build sa NCCA. So we have an allocation of 150,000 pesos for 2026. So records management po, ababa man lang yan, 10,000. Supplies management po, that's 580,000. For this year po, may bago po kaming account dahil po sa sugo po ni Mayor Lenny na dapat po isay po si nagtitinda sa building, iyo din ang magpairahay. So there is a new account of maintenance of office building in the amount of 300,000. Ito pong repair of vehicles, ito pong office equipment, almost the same po siya for 2025. Then there is a budget of 74,000 pesos for liaising and interagency coordination. This comprises po the travel fund, the travel expense fund of 50,000, and ito pong communication expense po na 24,000 pesos. Next po. For support operations po, igo pong 10,000 for the conduct of performance review. This is part of the recommendation of IAS to conduct a regular performance review as well as team building po
may 50,000 pesos po. Katapos pa lang po kang kuyen po sa muya, audit po kang IAS. Next po. For events and protocol services, nababanga po sa magkapirang sub-major final outputs or deliverables. Ang inot po dyan itong commemorative events. We have 11 identified commemorative events. Hindi po may mga national and local significance sa tuya, which starts January for 15, the martyrdom of the 15 Bicol martyrs. Sagkod po digdi sa December 30 na death anniversary po ni Dr. Jose Rizal. Each of the activity po has a budget of 20,000 pesos. Last year po, ang budget po kayang 40,000 pesos. Ngunyan po binabaan, dahil po igwa namang kitang mga gamit, hindi ito namang kaipuhan pang Barakalon, may na-invest man po this year, so nagbaba po yan. So 20,000 pesos per activity. Ang binabakalta naman lang po dyan, RIT, tapos po itong pagkakan ka itong mga nagpre-prepare, ta early morning po bagayan. Tapos po may kadikit na miscellaneous. Next po. For festivals and events, ini po sa saro-saroon ko, igwa po kitang budget na 100,000 for Pentakasi kang kaakian. Ini po si every third Sunday of January. This is also part of the office commitment to the Children's Affairs Office na dapat po, ini po garo naka-mainstream po ini. Then, National Arts Month Celebration, itong Carao Festival po, may budget na 400,000. Si Fiestang Chinoy, may 100,000 po kita. Partner ta po digdi itong duwang Chinese school sa Naga. Si Naga City Charter Anniversary po, may budget po na 500,000. Unyan pong taon, may dinugang pong budget na 100,000 for the Philippine-Spanish Friendship Day every June 30. Part po ini katong local law, ordinance na po digi sa Naga, that we have to celebrate this. Then, pigpalaag na po ni Mayor itong 2.5 million para sa Tagboan Arts, Music and Food Festival under the office. Then, idinagdag na din po niya na for next year, ito pong ginigibo po niya itong Flower Festival sa Pacol. We have allocated 200,000 pesos and may 1.5 million for Kamundagan Festival. Digdi po sa festivals and events, day po kabalig di ang Peña Francia Fiesta. Dahil po ito, igwang suhay na budget under the Special Purpose Appropriations. Peña Francia Festival, under the account of Peña Francia Festival, amounting to 10 million pesos. So nakasuhay man po ito, Mr. Chair. Next po. For ceremonies and protocol services, digdi po igukit ang budget for recognition ceremonies na 240,000 pesos. Dahil po igo po kitang mga, may mga, kuya po ba kaya kita, may mga pigtatawanan ng onra. So part po iniyo kang piga-budgetan. Then, part of our compliance with the Flag and Heraldic Code of the Philippines, may budget po kita for the conduct of flag disposal ceremony. And ito pong pag-replace ang gabos sa mga raot ng bandera sa gabos pong mga City Hall facilities. So, ini po historical man po ining expense ka ini, 210,000 pesos po yan. For the entire year, we're the ones changing the flags. Duman po sa City Hall, digi po sa City Hall, sa mga plaza, siri mo po si pag-display ka ini during national observances. Next po. Part po sa mandato kang opisina under sa SEPIO is ang pagmanihar kang City Hall Coral. May budget po kita for the director and trainers. May honoraria po na totaling to 192,000. Sarong taon na po ini. Gara po, monthly po 16,000 pesos kung di po napapasala. May honoraria po si mga choral members, totaling to 144,000 pesos for the entire year na po yan. Sa uniform po, 72,000. And for next year po, we have allocated a budget of 200,000 for the procurement of a new electric organ. Ito pong electric organ is almost 10 years na and nagpapalyar na din po. So kaipuhan na din po itong actually po, may sintonado ng mga kuyan. So kayo po naman po talagang ribayan. Next po. For events assistance services, ini po baga sipa nga iputan na dapat pag may mga nag-request sa tuya, may mga okasyon ng syudad, may ready kitang available na mga audiovisual equipment. So, nag-conduct na po kami ng inventaryo
may nahiling po kaming kaipuhan ng Ribayan na mga sound system. So nag-budget po kita ng 200,000 out of MOE and capital outlay 150, totaling to 350,000 pesos po para maribayan na po si mga rautan ng mga sound system. And for next year po, we're happy that the mayor agreed to procure na at least po 2 more LED walls that will be stationed in our People's Hall and in Santa Cruz. Dahil po talagang rogado kaya pag igo kita ning okasyon, lipat-lipat po ang LED walls ta. And given po ito pong nagagamit ng People's Hall, siring man po kan Santa Cruz for events, dakulaon na pong bagay na igwa na po kita dumaning standby na mga kagamitan. Bako lang po pating LED wall, pati po si sound system, i-built-in ta na din po. Tangarik pong si mga tao ta din, maski 2 tao lang ipadarata, pwede na. Ang naririsata po kaya, kada nagpaparalipat-lipat kita ng LED wall, we are utilizing at least 6 people just to assemble and dismantle these equipments. Next po. For arts and culture services po, ang inot po kaini si Heritage Preservation, may pa-training po kita para po sa at least po kutaan na, although mahihirap po ang target po diging numero, by the way po, supposedly 5 empleyado ini. Kaya lang po, we're very happy to be in connection ki Architect Rico of the NHCP, si Hurita Sir Nathan, Mr. Chair, kato pong nag-present sa San Francisco Ruins. We are able to partner with them. Dadarahon po digdi si mga trainers ang talyer. Baka po maglangkaw ini, pero po the target now here is not only employees of the city but also other artisans, kan mga contractors, mga nag-ikukurya na kung mapakaray kit ni mga buildings, heritage buildings, na may tatao na mag-restore. So mapa-training po kita, may budget po yan 150,000 pesos, 1 week po yan na training. Then we will be conducting po heritage walks and public lectures. Ginigibot naman po iniyo. Kaya lang po unya na taon, unfortunately, saro lang po sinagibot ang Heritage Walk dahil po kulang man si budget. But for next year po, we're looking at least 4 ang gibuhon ta pong lectures with somehow a local tour para po mas may immersive ito pong sa tuyang pagkanood on culture. May 200,000 po yan na budget. Then, ipapadagos naman po girari ang installation of local historical markers. Ang target po next year, 4. Igwa na pong pre-identified ang Nueva Cáceres Heritage Movement. Siring mo po ang samuyang opisina. But this will all be po submitted to the Sangguniang Panglungsod. Dahil po ang iniisip mi po ngunyan, prior the installation of markers, dapat po igwa na din kitang legislative fee at authorizing the same. Tangarig pong kompleto kita sa documentation. So there's a budget of 250,000 pesos. For next year po, we are looking at to start the new installation of street names na po. Si disenyo na talaga pong gigibuhon kang United Architects of the Philippines. Ang target na po digdiyo, ito pong area kan Heritage District ang syudad. So nagpapadesenyo na po ng bagong street names na iyon na din po yan ang magiging disenyo para sa Gabos. So far pong 650,000 na initial budget for this purpose. Then local heritage registry updating and cultural mapping po. May budget po kitang 250,000 pesos. Ini po will also be used for the funding of researchers. Kaya po po magpa-research digdi. As discussed mi po nga ni during our AIP presentation sa NCPC, each of the cultural properties, bako na po siya itong dating mataulang kitang listahan, there should be a comprehensive study. Nagsabit po kita itong inaapod na PREHER, itong document sa Philippine Registry of Heritage of PREHER, dapat po komprehensibo po ang pag-adal duman sa sarong heritage structure. And among those po na submita, ini pong City Hall. Kaya na po ini sa i-enroll ta sa Philippine Registry of Heritage as our government center. May 250,000 pong budget. For arts management and creative development po, ipapadagos with artist registry, may 50,000 po yan na budget. Ang kamautan po kang opisina, makuata, madetermine ta, makuata ang datos
isay ang cultural workers, isay ang mga artist sa Naga. Masakit po na sigikit ng gibo ni mga programa, pero da itaaram kung isay ang kliyente, isay ang pwede maging partners. So we do not want to be limited duman sa bistado ta, but we wanted to know other people, reach out to other people, and partner with them. Sindaman po ang nguyang maging beneficiaryo kan sa tuya pong mga programa sa syudad. Dahil po, sabi nga ni kang 2028 finish lines po ni Mayor Lenny, dapat citizen-centric kita. Si mga programa should be focused on how to harness and engage our citizens. So, kayo po mahanap ni Sinda to fully tap them. In fact po, kang nagka-Carla Sundays kita, dakul na po kitang nagkakakaurulay. And finally, igwang nagkukumbinsi na pong dugang sa rehistro as early as now. Then, may creatives upskilling po kita. May budget po yan na 350,000 pesos. The creative upskilling workshop po is intended for artists, cultural workers. Gusto ta pong, kumbaga, matrain Sinda na ma-harness iba pang mga skills to augment or complement their talents. Halimbawa po baga, visual artist, matibay magpinta, pero kaipuhan palan na totoo man siya mag-market. So, tutok doon siya how to market his or her works. Kaipuhan niya din pong maaraman itong intellectual property. So, this early po, we're happy na si City Legal Office has agreed to be part of this program para po matukduan si sa tuya pong mga artists on intellectual property. Curation, pati po si pag-connect, pag-network duman sa mga music producers sa ibang lugar. So this will be part of the creatives upskilling workshops. Siring man po, kung ang sports po kay po haning competitions para mas matais, sa iling ni po ang art siring man, ang literatura, ang musika, ang visual arts, and other forms of arts, kay puan po may mga competitions man po kitang ginigibo. We wanted to bring back the glory of arts in Naga na harness pang lalo, napapakusog pang lalo because of competitions. May budget po ining 700,000. Sa art exhibition po, may 250,000 po kitang budget, pero po bako na lang ini si mga visual artists na nagpipirinta, pati po si mga architecture professionals na, kaibahan na po digdi. Because they too are part of allied arts. Then, may budget po na 300,000 for incentivization to creatives and art collectives. Iyon na po itong, may mga kinukuha po kitang services from cultural workers, from artists, na kaipuhan taman pong i-compensate. Tapos syempre po, yan, pig-aradalan mininda yan, pig-prepararan maninda yan, kaipuhan po, si pagtabang man sa tuya, some sort po, igwa man dapat kitang i-give back sa inda for them to be able to continue their works. Next po. For arts and culture services po, for cultural education and development, nag-allocate po ng 500,000 for support to museums. Aram ta po na ang nagamay pang sadiring museo, pero kaipuhan tang suportahan kung ano siya una. Kaipuhan pong suportahan si mga existing ng museo na pwedeng magbilog, magtahi-tahi kang historya kang syudad. Dakulong pong mga manlailain na institusyon, kaipuhan talang po na matabangan po Sinda. As they too are helping the city in curating our stories, artifacts, na nyaon po duman sa kanya-kanya po nindang mga museo. This one is a proposal of Sir Dennis Gonzaga to really have a cultural publication, at least po 2 for next year. Not only it will feature our artists, not only it will feature our culture, but it will focus on researches. Ito pong mga pag-laymanize ka itong mga impormasyon na mas lalo pong maintindihan kang publiko ang kultura as in arte. Then, kayo po ang tali pong ipadago si pagtukdo, pag-workshop, kaning flag and heraldic code, nasa law po ini, nasa heraldic code po ini, obligasyon po ini kang LGU. So, may 150,000 po kitang
budget dyan. Pero po baka ma-increase mi ang workshop to all senior high schools. Bako lang pong duwa. Igo po kaming pigbibilog na partnership with NHCP for expenditure sharing. Tangarig pong mas mapahiwas, mas mapadakul ta pa po ini yung gigibuntang mga workshops. So, ini po si sa Arts and Culture. Next po. So, bago po sa recommended action, may man po kami nga haga doon sigurong bagbaba o paglanggaw kang budget. Kundi, pag-abot lang po siguro sa tao, nagbawas po kaming maray. Sa ngunyan po, ino-augment po kami katong NCEP. Ito po bagang Naga City Emergency Employment, Community Employment. Sana po sa next year, kung dahil man po kami madugangan ng empleyado, siring man po giraray ang ahagadon may augment po ito. Dakulaon pong tabang, we're able to deliver our services. Totoo po, may challenge, takulang sa tao, pero po dakulaon na katabangan, nayaon po sinda. And we're thankful po now there's an assurance from Sir Nonoy about this and ni Mayor Lenny man po. So iman po lang siguro po to Mr. Chair, members of honorable members of the committee si request me. Pero aside from that po, we are requesting for the endorsement to the plenary to the Sangguniang Panglungsod of the Arts, Culture and Heritage Cluster budget, all lumped into the budget of the City Events Protocol and Public Information Office. Thank you, Brother Allen. Question from the members of the committee. Ms. BJ. Pero bago yan, itong gabos na pig-present mo, included siya digdi sa budget kang SEPIO, mayong other source. Yes, Mr. Chair. So gabos na pig-present mong activities and mga purchases, gabos lang to yaon na digdi sa annual budget nindo. Yes, Mr. Chair. That's correct po. Sige. Ms. BJ. Mr. Chair, this has been asked earlier with ESO. There is just a concern regarding students who excel in arts and music. Kasi di ba usually po yung mga gold medalists natin, they get incentives. So the question is, do we also provide incentives to students who also excel in the arts field? For example, a group of a band winning in international or national, or a dance group, or a singer, or a painter, or something like that, sir. Sa ngunyan po, mayo pa because we do not have a fiat, a legislation for that. Ang pagtauta po should have an ordinance of the Sanggunian. Pero sa iling mi po, pwede pong pagtabang-tabangan kang ESO asin po kan opisina. So pag-draft kang proposed legislation for this, ang kuya lang po talaga yan would be the budgetary allocation. Tas sa iling mi po, pag mga estudyante, mas maray na i-charge siya duman sa SEF or duman sa kuyan. Dahil po, inilang po kaya asi medyo, ano po kayan, garo complexity kang arts and culture. Dahil nakasarabod siya sa gabos na mga sectors. Halimbawa, ito kung ang arts kaya, culture is, kumbaga si achievement is because of a scholastic activity. Igo kaya mga arts and culture, pero mas academics ang pinag-sentro. Halimbawa, ang DepEd may Festival of Talent. Arts and culture din siya, pero education ang So, ito lang po siguro ang kaipuhan ma-define kung sa isay itong may jurisdiction over those mga klase. Pero the office po is very much willing to help and cater these services, lalo na po pag-incentivize po kan mga artists and cultural workers. Follow up lang po.
How about also doon po? Is it the same thing then also with those groups who are requesting for sponsorship because they have to compete somewhere? Do we have that also? Or? Iyan po si medyo tricky part. Thank you very much, Mr. Chair, to answer that. Iyan po si medyo tricky part. In fact po, this year, 2025, we allocated a budget 200,000 pesos initially intended as donations account to support ini pong mga araw po kaining mga kalakawan. Kaya lang po, may mga challenges itong sa donation. Kaya po sa iling mi po, importante na igwa po muna talagang law defining the extent of our assistance na pwedeng itao. Kaya po, naging agreement mi po with the arts and culture sector, daimo na siya for 2026, pero kay puhantang pandayon, ano si magiging garo operational procedures kung matao po kita. Dahil po, again, medyo tricky. Halimbawa po baga, sa tuya po ba kaya sa Naga, dapat taga-Naga ang tatabangan ta. May mga grupo na ang ibang members ba kung taga-Naga. So we have to define that first. Kung paano po itong pagtatautakan siring pong mga tabang. Because of course, ang habutaman po itong pag-abot sa audit, garo call out po kita because kung ang gusto ba kay kang audit kung ang kwarta mo ngaya para sa Naga, dapat sa taga-Naga man siya nagbibinipisyo kayo, dapat si mga taga-Naga man. Sir Chair. Councilor Gale. Mr. Chair. First question po siguro kay Ma'am Emmy sa Budget Office. Ma'am Emmy, digdi po sa cluster allocation, kaibahan digdi ang PS? Opo. Kaiba na. Okay. Si allocable. So sumpayan ko lang, baka parehas ang habot mi ni Councilor Gale. Ang allocation kaya kang ini yung ining sa culture amounting to 16,532,000. And ang opisinang involved lang digdi SEPIO. Sa budget kang SEPIO, anong page ito na si SEPIO? Page 88. Sa budget kang SEPIO, si MOOE niya plus capital outlay 25 million less 7 million sa PS, maluwas siya mga nasa wala na siya 25 minus 7 18 ba? So gusto mi lang itali digdi sa pig-present ni Madam Lenny kung sa ining source kaniyong 16,532,000. 16. Yeah, 16 para kayo garo ipapresenta. Tamayo man ibang involved na opisina. Gusto mi lang itali. Mr. Chair, Sige po. iyo po, ini kaya ang understanding ta digdi sa cluster allocations across offices na nag-cluster sinda, kundi yun na nga ni po to excess na maray, considering that sarong opisina pa lang ini, even if you deduct, Mr. Chair, itong hanggang sa support operations, 1.8 million iyan, i-minus ta sa 25M, sobra man giraray compared to 16M. Okay. Iyo po, tano po di ba, garo, ini ang allocations according to cluster. Pero ang requested budget ninda nasa 25M plus. Less po yun. Ay, Mr. Ay, ka na. Sige po, If- ma'am. if- Hello po.
O yun, kaya pigahapot mi po kung kabali si PS. Pero pag pigbali mo ma'am si PS, nasa 17M siya. Less, pwede po. Okay, Pwede po. 25,553,56 minus PS na 7,855,376. Ang total niya ba is yun yung 16,532,000? Mr. Chair, garo po kaya si Ginibo po is, it's a combination of PS and OGS. Pig-add po ninda. So dapat po ito si ibabawas duman para mag-arrive sa 16M. Kung kabali ang PS, is dapat 25 million. Ito pong Hindi, allocable. Iniba kaya cluster. Apo. Kaya lang, nagkataon si cluster mo, solo lang na opisina. Si gustong sabihin, ining budget na ni for this cluster, yaon lang gabos sa opisina mo. Kaya inapot ko baga sa imo kasubago, kung si gabos na presentation mo, charge lang gabos sa SEPIO. Yes, Mr. Chair. Kaya, kumbaga may discrepancy in the amount, kaini yung sa allocation by cluster. Pero barang ako, Mr. Chair. So, ang total budget is 25. Tapos, ang ililesta kaya, personal services plus OGS. But sabihin itong mga... So, ang total po kaya... Pati ining other general. Iyo po. Okay. Technically, tao sinda. So, ang nagluwas pa diyo sa computation ta, kaya 16 dahil igwa kaning 7 na personnel, 1.1 na other general services. So, kung i-minus ta, that's 8 or 9, less duman sa 25, mga 16 million po. So, ang table po kaya kang budget office, purbarantang isuway para mapahiling. Kung iyan po ba kayong MOE, bako man yan nagagamit gabos, igwa dyan nakatagama na sa JO tsaka OG. So, tama po si... Italita lang. So, Yeah, ining total budget kang SEPIO, less PS and OGS, ang total niya ba is 16,532? Iya po. Tama? Iya po. So, yan ang allocable niya Sige for daw, program. BJ. Para lang maikuyenta, may talita lang sa general presentation. 25,550,356 minus 7,855,376. Pira na? 17. Iles pa ining OGS. Minus 1,162,980. Okay. Tama, ma'am. So, tama siya. So ini po mayong PS digdi. So, for clarification, si gabos na cluster, si gabos na involved na offices, less PS and OGS. Okay. Sige. Kang naggigibo po kami kay ni Mr. Chair, sisugo po sa MUYA, itong operating budget, ano si mga PPA mo ang gagastusan? Pigsuway na po talaga kang budget office po si OGS and PS. So para matotal talang ini, so ining allocation gabos 902.9 million plus the PS and OGS, ang total kayan 2.1. Tama ba? 2.1 billion. Yeah. Pag present ko ni sa sanggunian, si total allocation by cluster plus PS and OGS, ang total ba kani 2.1 billion? Plus capital outlay. Hindi, ang capital outlay kabali digdi. Kaya nga ang hapot ko, kung i-present ko ni sa sanggunian, si total kani yung allocation by cluster plus PS and OGS, ang total ba kani 2.1 billion?
Garo igwa pa kitang duwang pighali dyan. Debt service charge sa LDF, tsaka si QRF charge sa LDRMF. Mayo siya sa allocable. So, itong duwa ang dapat na mayo. Tapos ma-add up na po siya. So, pwede kamuntawan, Mr. Chair, ng table. Sige. To confirm ko lang, kung itong iba sa SPA, mayo sa allocable, taigwa kayo mga ito bagang dema to naka-charge sa sarong opisina. Kaya nga, itong, so i-confirm itong mo po. Ano SPA, ka mong table para mag-add up si halimbawa, para itong, si mga assistant sa National assistant Government sa barangay, Agency, sa barangay. assistant sa mga government agency. Iya po. So mayo po to. So itaw mi po sa industry table para dai maribong Sige. paghiling. Mahagad mi lang itong Iya po, ko yan. tabi nyo. Itong sa next hearing. si ining total allocation by cluster Plus si plus ibang- ano pa Iya, ano tabi pa po si siya. ibang ko yan para mag-total siya is 2.1. Correct po. Thank you. Okay. Sige, any question pa sa Sepio? Mr. Chair. Councilor Gale? Mahapot lang ako, Sir Allen. Normally kaya si Tagboan, under Peña Francia festivities siya. Pero ano may suhay patabi kita na budget apart from duman kung may special appropriation siya. Si Kuyan po ma'am, first po ma'am, ito pong, Mr. Chair, ito pong sa tuya pong natagboan is actually po, while it happens on September, pero actually po, it's part of the celebration of the Philippine Creatives Industries Month. Nagkakataon lang po, nayaon talaga siya sa fiesta season. Pero po, si Tagboan po, mayo na po siyang share duman sa 10M duman po sa naka-allocate po sa Peña Francia. So, dahil na po siya duman, Mr. Chair, kaiba. Kumbaga po, si ginibo po kaya ni Mayor, saka po kang executive is that, kung related na yan dyan sa arts, di dyan mo nang ilaag. Total ngaya, that's ngaya Tagboan, Music, Arts, Food Festival. So, dahil arts ngaya siya, di dyan mo nang ilaag. Ito ngayang Peña Francia Fiesta, while totoo ngaya, it's a festival, pero ngaya, since ngaya, dahil po ito po kaya baga, itong pagkategorize ng civic parade, dito naman po sa mailaag sa arts. Gano'n po ito, special events po ito. So ito po tiglaag na siya in a separate category na Peña Francia Fiesta Civic Events. Iyo po ito, pig po yan. Ito pong sa Tagboan, because it's September is the Philippine Creatives Industries Month. Iyo po yan ang sa tuya pong enrolled activity sa national government. Any other question? Chair Nathan? Okay. Okay. So, kung may na pong question, thank you, Father Allen. May saro pa. Sige. Okay na, dahil na. Sige. Okay. Sige. Okay, thank you. The committee hearing thank you po. Will be recessed and resume on December 9 at 1 p.m. At least the enough.